be Jumediano 87.9 FM. Edwada Edikosi Efiada. Dumieno Aba Wonsema Edriana Edikosi Nomiensa. 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, anyone money no anything. What you tete? Ukunu tete. Bema bia shobo so be ware. Nanso edru ho no. Wayo amwanya wow no anop mesibre. How bia wo bia no. Bra Akoma 87.9 FM. Ya waskwa ye ne kuma se more ena edi enhwe ne mo. Yebeti o. Akoma mu nsem eye hintasem. Akoma mu nsem nyame nko a enini. Ashafoni ati for papa bi eye modehye mohema mosofo ba akope akosia dem nunkum ubetimi afreme ma akos the queen of the airways me and as me na beja fort nasia na ba bia wu amaye na ba bia tidy jumedie no ye Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM Edwada Edikosi Efiada Dumieno Aba Wonsema Aduanan Edikosi Nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. Wow, anyone money no anything. What you tete o? Ukunu tete o. Bema bia shobo so be ware o. Nanso edru ho no. Waye 419 na. Sen e no how ni sitie. Bone bedai, nefa bedai Akoma mu nsem dwumadie. Ni e begua o amwanya wa how no anop mesibre. O how bia wo bia no. Bra Akoma 87.9 FM. Ya waskwa ye ne kuma se more ena edi enhwe ne mo. Yebeti o. Akoma mu nsem eye hintasem. Akoma mu nsem nyame nko a enini. Emeka akosini se megusu Nyankopon egusu hia me obehia me na me nso abie kwan papa no me pese me Akoma FM se me di 28 se me so akwa me nso asa ono ankasa ono mpeke call no na onche se menya ne ba na menti ase se ne ma no menka hu biem na mu se me ni papa it is what me bie na no ka che me se rich enye me ba no a mo se me ni papa ne bebedu ba bi no mo se ni papa se enye hwe nanso enema me fam no mama enye easy Akoma FM 87.9 me be ne nam ka jetia epeduma mi ra na mi bia mama enye easy na me kofia mama enye easy ampa kafra enso said ye tie bia no nyame wo nya wo sa wate mama Richard mama so woni se nyame wo nya wo sa enim so woni ensu so woni se nyame de wo besi baabi people ani kra se ne suo wate ya che no nipa ba ka se enye hwe enji so nim se enye hwe bi ho no ma ene no ompeke call no ana ono amra ha no no ama me fa metudwa na manfo hu se ne ba ne me na wafa me se ba na mom se wantimi amfa call no ana wantimi amfa kasa bi amfa ntudwa atiefo ne ahwefo nya medansefo tiefo ne ahwefo nya dansefo si ho bie ma me atiefo ene ahwefo nya medansefo sa papa ne se nya ne ba ne me wakanda dada na na manyina du 28 mbe se osensi so timisi so dia na meji atum na madana se na afa wona eso mi mu mi suku sem je se mama na me be hye ni pa bi o omu ni meseme enso je se manka hey Yehovah Akoma FM 87.9 Utie Akoma FM asigida na tata edisio no mehunu dachi so wan hwe no a obi a megina ba bi anka se fa wani to nyame mama fa wani to nyame nya hwe ni pa beka boso ejibise tiefo ene ahwefo nya madanse no so mame enya madanse fo se kodwan kwanta se kase nipi me kase ni pi me papa na bofu di Paul Bio na kodwan kwanta no bia di nim no na mzo fam Richard Bio ti me kase so se osenya ne ba ne me etiefo arefo nya madanse fo emre nhia ne guso ba no many pa meka se enye hwe anase mo no so meka se ohun yanka because I started from baby bebre na bedru as in mama me free e ka se me fanko radio station no
oka bia na me fa mitinye na na de oka na wo 40 nye me fa mitinye ko na me say adwensa kira bi beba okay madam papa aba be so se nyina wo da so do papa me da so do ya wo ba no ka cho say man hwe wo school ni nyina wo university ni nyina echi no se me be fo ye ba wo ba gire de aye papa mama magina tum se papa magina tum enti ade 7.9 twena kwa ani ya ka ho asem nemu eniema bi aga na ye ni wo mu no wa ma nipa ho adwene eye wona ma nye wona eye tu ama nye tu pacho what ase enkeka nipa tiri mumu sa ba ni nyina echi be ma di aba oso boso hu se eye ne ba na nye ne ba wo de ka ne wo mu kire but atenie hwe wase be ma woni na wo ba ne maame wa ha pese ne wusi tutuma ne ma ne no pese ne wusi kasetia pese ma kokura no pese nye se so na so ma kokura wunya na ka ba kasetia no a pese nsem a wo buru so no pese enya asem keto akra enya fe se wo yesa enti de na ye hwe se akọ bra ana se ma be ma ne kwa ma ne DNA test mama so ye DNA test ne se enye ne ba ne akwala no only problem only problem ka so do sika na eye ma ne nye ne DNA test keke ena ni say Akoma efo media akura ne beba de mu hie won hu bia mo mfa mo ko mu DNA test mu hie ne sakura ne ye ne dia onfa enye ne dia de ni wura Akoma asemi wo ho sesie bema wo ware wo bayi sesie no akoso wuji wo chini no efidika sie ko wiase nyina o yen ba bia ya fo samre bema no wate o samre wate enu na enu a kodwo akosi nkwanta ye de akosi nkwanta ponyina akosi nkwanta ba ha ye wi amema o bi yenye sweet feedback oh no ye fe no so won fa no ena firi wo kire no mu asem se mo fe mi nyina na mi huro Messi ahaya do ba ha umpa ho asema fa yedire ba ha bro 1 month wo ye hide and seek enso enne udu anyame a wo se na se onu abi akọ ne video opanyini nkwanta busa so konyu panyini kodwo nkwanta wono no ejebi a eder wo ne video mu no esanse ampasa aso achi ase mummo ho mame mama pasaso achi na ezi efo panyin fo na friend kwada da o ma friend da woman friend the super pastor o se se akwa no so wa ma report no ho o munyi na dim fresh ezi edanim yes ezi efo eni mo ni ye be chia yam cause ye ni ye de ba ya kwandam de wa ma ncheche na maka peto sebi na maka nsamfu sebi mu peram de go mo ezi ye ni mo ya sori akese mo ji yini ye ni mo de mbetima ye do so mo nya se ezi efo fa kodwo kwantabu sa ma amye ni asem na ma sentua ene ye ne mu woni ene de besi chesa mu betwa bia bo yesu betwa bia bo mo papa mu yesu betwa bia bo mo papa ke no kura kire mo enti mama wei wono kura nkwa yi papa panyin ne kuro mo hine kura so o yi na firi kuro nim o so o twene so kodwo nkwanta busa yeso mu twene so den yes I a police for do mo kokuro mo no a police for do me kofi ye ko so ye ko na ho straight ya the police ni so na me catch ye ko for bien so for lie ya kwaji mama amumu se se ye ni abre wo mo se ye bo mo ntra no mo hade so na mesema ko akada ko pe be ye be dumbi wa ha akada ko be mo be dumbi wa ha amumu se se ye ni abre mudi ni po bone entima ko ayada man boy phone was a bra born in the diamond and all the phone man to me in fire papa was it bra wine born no about the diamond all about the phone blame so no the phone blame so in fire papa oh akosia sanity wabwa ani etie mi husain etie oh no me utie Akoma FM 87.9 le dia na wonpe obi de fo abla na wonpe e dia na de fo na abla na ba nja sana me kan me ka tro se me da to me da gi se me bi ba gi na mi ka fo se ba gi ni e se fo ni ona de ko ma na ka kire me se mo yes kama wona bo ni na mo yes kama wana ka kire me scammer ye so na o su ko yes kama ni me yes kama
ya mi mo ya bema de ji e ma bogaji ni skedi esa twa so kan wote obekuma to ato Akoma mu nsam dwumadie bre na so se ene ya wada Akoma FM 87.9 na yede ebremo enu nti baby bia wo bia awiai ya mamu nyina akwaba edwamfo ma driver fo esukufo baby a wo mpitri pini mpatrapa ya ma obia akwaba na eya na wa join yen ewo onua tv sanso ena onua wono ye Facebook page onua Facebook page and also oba join yen ewo ho sanso ena Kings TV ni Osei Chrome TV dwumadie eye live ewo ho Community TV ne so TV stations me say onua TV Osei Chrome TV and afa Kings TV obehwe dwumadie live ewo ho na yakoba no Akoma yen Facebook page eye Akoma 87.9 Akoma 87.9 Facebook no sa wo hwa na wa like ye page no wo like page no a na fe wa comment na wa share bomodi ase obe share amaye enne ye besan ache data enunti share fm ye YouTube eye Akoma 879 FM na ye share yaboafo ya won matu agumu na won so atopete ema obi etie bi eye enkawie zongo assemblyman information center DC Gaso filling station Gaso enkranza wabiatum Arimbot at 32 Kochi ene Brofwedu wabiatum Adepa information center Kochi Afetia wabiatum Big Love Radio ewo Spain wanoso ebie atumu sa pepepe ena Reverend Makoni wanoso ni speakers asori demu speakers ya watontono emu be numu die wabie edi agum ya baby obia wo bia no wotie bi ma dwanta for ma me patasie wono so ebiatum tajanshi anguma so taxi drivers masha ene agawuli paako so taxi drivers tajanshi baby ani kredua ne so yate samofa akoma mu nsam ni agro yadamo ase Atomic Digital Satellite Trader for Junction wabiatum sofu kofi taxi driver tag junction bo wo fie ewa safo wabiatum na shane so emame say evievufu papa bi page number 2 aku special fried rice ono so abiatum ewo tech junction na nyame na ye information center wono so abiatum bet mat saloon ewo sokoban ono so abiatum ICBC International Central Bible Church asafoma ya prophet Elisha Buddha no wamo so abiatum nemom abrebia wo behunu se ma shata de kama na mabetra monim edi dwuman na chese Joseph Fashion Josephine Adawroma wono ena wasiesie me babia wo bia ne style bia wo pe engagement wedding adoring ayene fa na wo pe woko na wo pese ye pam atade show na efata Joseph Fashion ya wo bom so Joe any meet me there sports no ena edi enhwene mu fra Josephine I was 0243 433 465 0243 433 465 afa yankwai na yeni yenua baby enkwatwetwe enkomo awie na nakua akua memo ha
Yeah, no ma. Na apom to say. Radia dumo na swear. And na oba ya na so ani abre sakrodom. Ma nya glo. Wani abre. Ma. Mani abre papa pa cha krodom ma. Cha krodom no po. Ma. Ene ya na matiefo. Ene mahwefo nyina ya taidi. Yetie wani abre no a cha krodom no. Yetie. Yo ma ko me da ase. Pa cho. Be 1 year ni na be ma bi mi hia no. Ene o ya na adwen se obe ware me o kan se mebre. Menso medical wale be ma bi ni na wo miensa. O ja me hokodi oba ho frachi. Nti mani ble se enya de se me be ma bi abetwempena bi. Enti me tena se ama be ma be wale me ansama me wo bi nkra ma wo. Enti man ti ase ama no otimi betena me ho a was medi wachi ache antina be so ne mbeda wo mpena bi na me se da bi. Enti ma na ye na adwen se obeteta me otimi betena me nchen e ma ne bo 11 12 pam no kra was wonko de wo ye mi de wo mpena me so me pe wale onya se bia me no betwembra me se me ma de ma no ode me hu bi pen. Enti ma ko ma anti ase ne na na enti di ma mle bi obesa me ade sanse de me pam no ne me da mo kra me na nwula hoda oba ye tete abontena ne wan kra na obekwa me so me nwula da mo nkoda ti last bi wo ho ma be 9:30 to 10 ne nso jemu wo se na nanti metimi aye afos wo ne wada na nanti me ntena nso yi mu na me so da betena akonwomai wote ho am de mafemada sa wono nso ada ho nti amachi be 2 ene wo foso me ne me da nti e ma me bufui e ma ntawanta akra ba yentem se ade wa ye de mani nye ho ye enforce ni pa nye sa de bi sei na onim se mani na me ho so nti no nyin se betimi ade aba na so enya hwe wo de fache me se me yes ampa 1 month so ye me period ama 2 months na me se prince se ni se na SC na so na me sero na me se dia ye die me nya ready se me wo biem aka ho na so me so de ye nyi me ba hu ti se wo yi akra na wo ni akra ni nyina mo ba ko ntu be ma na obo me hu amament mi anya se bia se me se no kra because no mani abre sa wo pan de se me nwale ya me hu biem ma kwa mpa be me hu ame ase me yi ni ba me ni akra ni na be ko ai ma enti ho na dana me timu nso no me na mo kuma se me ne be ma ni mi jaye no me enti mi amenti da bi enti ma me ba me krom be ma no so be ye adwuma ho mo ye kwan e no be ye adwuma ho so be ware enti me na me se dan kra ye damu no wa wonim no so dan na muswa enti ne me enti da ye de ama so be ya wo wa do ba be hwo Akoma FM ampa ko enti dan na za sama wo mu ni sama ko be ma no me na wiase me hu bi da se wo hia bon sama wono ane prince ya me ne na wo hyebachi ma ototo me mra de kan sama o de gumasum enso no enan de me sama ne na nyese wo forso me a ka me ne na da ene aja o current de oni mi efiru ya kasa ma madwuma ye ntua ya ka eti fada ne ma no na me de me metua ampa me ne wo danim ene ye yi wo mo ko ekwan no mu ye ho na kakra na achi forma ne ka se ye yi wo makodwaben ene wo ye de wo ja me ho ti wo kwa week no aba okwa week no aba ti me na me prince se 2 months me de mabusuafo wonni mabusuafo me wo fa munnim wonni me nua na ni me maame na ka wo minnim obusuafo nti yanko na me maame de ode aje wa wo ekwa yi a o honom efense be kwai ufuka emese be kwai nkranse ni bi na me se matenti da ben no so me ekoya adwuma no e wo dwaben ti me ba Sunday ye be koma se ne na be ma no e be sa ba bioma me yakona busuafo de a minnim manyinsan yawo abosome nkono akra nya busumi num ye fre na osemeba enne echina no oye ka kire o maame so do wiska me se maame niska ono abrewa wanya adwuma wo se ne ka kire vi madam fu bia me ne wie school me nua kra sa no wo ye store wo ye nso aban bosia ene oje a ode ye ma magine ma osi 2 weeks bia agemo ne anwa de hia bia age me ba metua ko sa adwuma me ye no de bia ye tuam ka 70 series enti ka be na me dia minti metua ampa vi nso jeni di de wa osi yen ma me kwa toilet kra be me yidi machi wo gina ho twa me e ma me wie me kwa toilet a me kwa ne no ma wo gina toilet na ho ade wo so bi baje wo so bi baje me enti me so na me ye aduane ton me no ampesie
me de cost site say ho no ye bie site ho amanfo ye adwuma eti time bia onipa ofre ma me ye dem ko yi omoduane ma wo mo wo delete wo mu number nyina so when delete so de what to blacklist enti afi de adwane me kwa ensa na wo say ada gift akua ada wo mo kwa no mo frame gift me bro fudi no mo de frame enti na ye fra wa ye nyam na me say me phone ni me num no so what ma to blacklist ya fra wa anti yakoto adwane ma wo ha me ye ni nyina se wo twi no nkunu se me phone obaji a me number se wo su no obafro obi atran ne se me ile no onware me na ma abai sama ba me ye me hu bi da wo abai fo na me ka se wo hia bonsama one prince prince kapi one prince ye friend kapi o mo baby o ye yi no baby o ye adwuma no kapi pa no mo ta e friend no wo ye carpenter ni wona bo o mu nua na o mu di sigata mu no esa ye covet awon na ye enti o mu friend kapi wa adwuma ba prince anasa kwame ye boa kwame prince alias kapi ma eti be me itete me one wa delete numbers e me number wo su nyina me so no me ni problem just me ni boy e na me ni obi enti wa delete anade na me ya ne say me customers for number a o delete na o tete wo mu say o mu flame a o be de o beku o mu ti ya me no mu kasa say o de me sra ma mu flame anumre daytime de mo flame a de na boy no me hu do pese wo kire ni nyina ne say me na busuafo enim no say wo be wale minti no o ma be ma mfre me wo na wono na o be wale me me ono na me mabusuafo ni no say o be wale me ma enti mo be ma bia nyeden emfre me fistes ekop yo eti ma be ma no ampa me de ya gina de abusuafo so agina tum na yinsan ba ya prince say me koya adwuma odwaben ti akua meba wa ama efie resi kan so afabre na adan no won 1000 ene yatimo 2 months o jame ho efie ranso is a friend na o se ma me sra me phone ani nye etimi ni wo number wo de ye yi mobile money enti send yi within or so ene wo send ya me dire bebe ni na me fie wura boni dini e kire no aya ne se sika na e ba mako ene ne ti ya na me fie wura sa friend o se o friends o na wa fo prince me o ile wa ha me fa man na me ne nkasa na oba onyem ba abusumi nsia ne wa gya ne hokọ 4 months ni ma hwe wani ma wo ma won so wo ntua me sika ma me nti wo se o da bi ma fa ma no na me meba nyampa e kina meba fie no wo ka te na afida me frɛ no kra Akoma e fe sika no so wo send so amako senne e na obeba betua menim ma wo manyinsen awo abosome nkono ama kware so nyanum bosome num wo ma na obetua fe sika ma me nti na ni 3 days na fe wura ne se they said obeya no waye matena dan mu 1 year ono so ha dan 4 years enti no obema obi abeda rent dan no na me kra me kunu ne baaye no o ka se wo tue ska na ni na amanfo igudare so o mo oje a mo kuta ska o wo mo anye dan no so so a won tua me sika ma me okay ana vi so ena 4 days no ma a police for ba ba che me siska na chema ka me ai madam fo no me ko hospital me ye den me o ma me jeje wonu na se me je se ono fragrance vi me nyam so ma comment na nya adwuma daw me fisa kopim 9 months no de bia me da hospital ka e die yo me nyam besim sable me hu prince no 1000 e kra ma me oba pem for me da hosan dis me ma me ana me sister na me madam fo vi so obi am ma me so anko hospital ntua ho ka nya de se medidi ana se me dey nti ma mani abre me divi ka be 26 million nyanya so prince na se me nkoje yesia hwehwa bonsam ne ehunu no a eh prince ehunu se ehunu ya bonsam no wo dane ne ho angel enso se wo ye bonsam kase wo wiase ma emema nyina prince na ye wudini ade o ya ye me no so wo twa me tekura ma ma o guma ni ma si wo ekuro mu ho kwasa me ma be sia na pema wale me me dia bra wa cho me so abla e se ka wasa me kama no odro na me na fu vise ma ye police for ne ba ye de hango ba gumi sa me nwie obi ade me ko bo kro no ada ya madam fo no o de bosia na ye adwuma nti ye gina ne so ntia wo so ye de 1 year ni sika ne ma nti interest na ma this a prince tuaba vi
anya side ne ko no so no wa ye bia wonti me emfa ne nkotum na police for ne cheme ko to kanda bag me tra ho se ya ba cheme 6 o'clock na obeyanya say ma ena ni 3 days ya ndi ya ba che wo ni ya ba cheme me tra kanda bag ama ne bo 6 no mu fra mabusi abo so meje me ba no no mu fa me nkotum ndi obi ama eno mu ka se me nkofie na me ba ni swa enti se o mu ma me 2 weeks my first kana amadia o mba cheme ene me ne ba ne bedam kura ya bedam ma eni ablo ma me sraw akwa mu nza me jimudi ma mo ngami ma me wai na sa praise wa ma esa me ni ba bia ona me ni busua ni bia ma ba bia mo ba chem bia no mo fa me nkwa utie Akoma eni ablo ma mo mo ame sra mo ma Agria ma Bema no a edinkan woni ne tena ye no a wo se wono so anyon wade oja wokofa ba fofora woni ne tena woni ne ja ye no enya asan ma ba jo san asan na wo ba be hunu sa prince ba jo 3 years ma fa be me bia 3 years years ni ablese me ntwempena biem 3 years yes ma bema bia ma me se o pe 3 years ni ma mo se me penso me se me ka awale sam sa na no ma de ye ya hoboa enti me so no ani ablese ne metena ho abablewa na ma prince yi ni ho anim kronim obi anim sa o ma abante so prince ye mekunu enti 3 years ni nyina utumi tena wo ma me tena ho woni bema bia da bi ma because atam na mkitabake to amenyam na me ne bema no ejaye enti na mkitabake to be 2 years ai mo oba kwa na mba afuna na me twa no fo ma enti na me fa bema bia na ene se na me ma se wo pe 3 years ni mu ansa na wo ba be hia prince amana se o party ase dia ene ma mimi sa de edi asampote anasambe sweet asambe na prince kan ya sa me ma no anka e ma wo bete prince ma wo so be ya me ho ade mle bia oba me nchen na me no de me ka se ma me kra ma anti ase ne na no wo for so me na nsu oto na obe kan ne se me dem eno de beba ho ama me pese me hu se na emema no a sa 3 years no omo baaye no omo ka so omo no be hwempra wo bia nka so be ware omo ye no mo se omo be wale me na me se enna ne de o se ye frim che se medical wo ene be ma tena 10 years wanya me ho ade me obeba okokoko no onim se waya me ho ade enti no ye ka o se ne abusafo ne me kra me ye na me pese me kwa me ne kwa akotena me kunu first no na abusafo so obeba okokoko de waya ready so obeba fie enti e di ma be 10 years won koye ho ade na me se krache e se wonya me ho ade wonya se de na me nso menya dai ma me ntam baby eno zatam sam na menyam ena ye na ja okoye wa ama na me dem de we na me se de me ma ye me nti no me wuwe ya 3 years no woni be me oh ma me be bia prince na ya we enti prince so obe ware me pa prince catch us so obe ware no e dia won kekade na wo ye ya ma ena me ka me say ma me ko ne kro wo ne me si me dwale kro pe so obe gina me nchen utie ma e dia me si kro ni mo die se o man fo otia me tunu otia ma be ma wo kwa ne kro na o gina wo so enti obi anwe se o ye wudi ni ya bonsam ya jejefo e ye ko shini eche obo force ni ndama obo bo ma poso ma me yale be 2 weeks chire se di o si ye no ma wa jire me sanam ena fa me nso to me de me da ho me ote akonwam timinim se nso leti obekọ na me fa mu da it be 2 o'clock me so obi ajire me dende na hwani wo so akwa ja me mom dede na wo ma me ko kuma se no aba na me minister yale nti wo hwe no me ma me ni ho wo bo ma poso bo ma beti wo bo me ro for me ho kra jejina moja na me yanzu pre ade wa ye se me ye case me ye chew me ka kire na no go case ma se o so wo be wale minti no na ntimi be ware wa won tia se ntwen ware unyu asa woni wada wa foso no wada sa be ma we ya be ma we ni da so woni ma na anwene da o pa ma chewa nti ama me oba ho ama me se ayi nti na mle bia prince butu ani ebu ntwere na me se ma enya bibia obebu nkotojo we se o ye sa de no mle bia no o pa ma chew ama ma me kura hu enti ba ko pe no na ma wenye me ba twan wo jede me ba twan ma wenye me ya wan koso ne na ntoa so sa me nyam no no ko ha dan na me ka se o sa ko zna afie wura no
so aha that na one day na me na ti dan nim ye tena mu 2 months no ene okọ ya ko dwabe na wo ma bi me pa cho was prince or prince ya ta friend kapi ya ma wo ba krobe so ba ba ya dwuma ma homa benase donyina homa benase donyina ma pa cho donyina homa benase e wo no ba so ba ba ya dwuma ye ma se adwuma no ho ye patini ma pa cho omu ye kwan o ye carpenter ni nti wona bobo omu ntabo na ye di si gatas nim o ye carpenter ti wo na bobo ayi omu ye tu woni Congo na danfo pa ne Congo kapi fo mienu aha ti wo hu prince a obehu Congo enti woni oti ase ma no edi science na obefie ababa yire wono wada mame be 1 month eko 2 months na ufie wa na okoso no woda ya kom se wo han dan ema wa na se adwuma de ne ba o idonyina ho no na owo edan wo a wo mo dem wo so timi ko me ba choma former ne ha dan ma wo mutu no no owo ne dai man si ne fie ho da man nwura ne dem ho da wo ga me nchred ade na wo ne dem ho kra ma me hu kopem so wono na mle bia otumi so sa Akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no eso na aso ena waso egu amutie ene asam no ba bia wo bia bomode anse wo betutumirika tutumirika na ebra Facebook live meso wo hwe na wo hwe me pacho ene me ya credit ene me che data inti Ishmael bomode ane kope bibra me na me fa nto so na sika so ye eya na yankrofo nya bi no mo mfa hwe no wo mo hye ne bebre emfama ye nua ba na akua ena ye ne no edi enkomo no enu ti wo hwe ye ne Facebook live Akoma 87.9 bomodia na ebra so sesia TV Kings TV esanso ena onua TV esai wo onua Facebook ena fenso Osei TV wo so live wo ho a wo hwe gimadie yi ebie na ye hwe ba ma so obeware san wakachire wo ma wonya gidie woni mu na won so wo ja wo ho de man se brafie ni ade ya wo ba ma me hwe bibi ma ware o ono wo tena se eka nti se ye ba ya ne dan yenkoye we da ban yenkototo we da ban me pa chaw Prince alias Kapi eno tena se ye santo ma ono me wo fatimu bi me ma me wo ho a se wo be wale mi ani eti de na me de hye me ho so ane se ena pa de menene na kopem so be de wona ese so be wale me a obe wale me okay ena obe ye sa de no ma so obi ebe ware wo a enya ono nkontonkre no ena ba ware wone na busuafo ena ba no ma beje aware se ne abere a wo the Prince alias Kapi eko wo busuafie no anya bia wono so ene wabusua wo busua ko na busuafie ama o se o mu date ti sa date na nso ena obe yele me ne me dan anya bia no nti wanfo obi anko woni ba bia wo free o ka no so free be kudru be kwaya kuro no bodi chama me wura fi kakra o se udru be kwaya o mo ka si ho enso makọ be mpre cars ne do kuro ni do so na hye wo me se ehon krase ni bi no ti me wura fi kuro ni nso din na o je ni di ye ma o je ni di o bo na me credit no e won no free ma satan na me gidi ye ko de no ye ne de o se o de ajewa de yin akoso ajewa se abena ajewa o eno o se ne papa din de se utie Akoma FM eno o se ne nuanom bi din de se enkai just wantumi afa wanko mom wo ma woni na busuafo bi so twetwe nkoma wo phone so I last wo ma ye floor ma me ye ya mentumi hu se na wo ma me phone na sentina o ye sa de na ye nya ma me no no ye sa kua menya nipa bone ni o me ka bibio apapa ne ho nua me do be ko adenti me ye nipa bone menya nipa bone ye so adwuma ye betimi atena ba 2 years kra na ye nwie ti menya nipa bone ye kwai ko pe se adwuma yi o mo ko no kra na nko mo be sa aba na che so won free do nyina o ma won free do na obaye adwuma na ho man ba chan adwuma na obaye man ba chan na wo bi sa ne so wo yere waso oni yile na ne yile tu kwa no wo fa man yile ko wo say oni yile na oba ne tu kwa abrochire e na o friend say wa wale wo ho ento no so nya oba won wale pa cho sa na o ka chire okay enti yemre na yemehwe obia wotu kwan wo so nim sa omo ye kwan enti wo mu ta tutu kwan ena wa ba do nyinan ebia ayire so aboso miensa boso menna wo mu be wi adwuma no asai akoba bi foforo se nipa no wansuro sa woni ne betu anamo wo awukuro mu a woti do nyinafo bi mema bi aso pe ya woni se wo mu ne wonyimpo
na sɛ wɔn ma anyi a ɛnyɛ dan a wɔn firi hɔ enti wobɛhunu wɔn fie wobɛhunu wɔn busuani kuromafoɔ no deɛ no na mmom hɔho a wɔba abɛyɛ n'adwuma ma me no ma nyina ntumu saa o na me ka sɛ kɔpem sɛ ankɔbɛyɛ ne ho adeɛ ɛna ebi anka me ne bɛyɛ biribi da bi but woman na kwanya ma ne beba wo fie ade ma bia ne obi anim ɛma ne ba wo dem ɛdam no dam amfana ankɔ dam da de no ne nsu otɔ nka ne tena aboboa no na nsu otɔ na ade asa ma me wura de tena aboboa no mama ana me ka no nsu otɔ a wada de ne ho aba nsu otɔ ga ma amfana wura me dam da ɛkɔpem saa de no nsu otɔ a wada de ne ho aba o na petro ɛne matches ɛhyɛ dan mu wabra wotumi sɛ petro yi apepe ho ama agye hɔ nyinaa anasɛ gas yi agye hɔ nyinaa nti least mistake ɛgye tumi tɔ ho nsu atɔ awa aba wada ne de ne ho aba wama ne kram na wɔne na kɔwura de ma me kura me yɛ nam se mani kuma bo bɛyɛ 12 kɔbɔ 1 me ntimi nyina bɔntene saa me nso mɛsɔle ahomakye 4 ano aduane me yɛ aduane kɔ site nti aduane na ano akɔ site wa wo hunu wɔ ana me kɔ site na me de bi nso kɔ ba bi o mu yɛ kwae no me pa cho mo prepare why mo friend into mame mo mama dia na mo ntwa ne ntum mame mo fa ne ntum na ye wo ya hwehwe prince me pa cho ba bi a wo wo bi ya kro bi a wo wo so bi ya bomodi ase wo beba Facebook live no be hwe prince e bia na woni mu no e bia na wo ye oba obeye adwuma e wo wukuro no so ene wo betwe pra ene wo me pa cho bomodi ya na behwe wo de wo hwe picture ne wie ya wotumi tura so ye wadwuma ye de ne beto wo mo eye ye adwuma yi akwan no mo ye ya sa ne ma konkronkro so no ye kwa ne ne ma na koda ne no ma wo ye gya wo mo etie bia prince alias kapi ya ye kana asemi wa ba ye adwuma wo kurom ene wa bewo ene wanyem me pa cho behwe no na sa afo ne duru se ye frefra frame producers na ekacha ye de enche ye de ne picture no ebeto so sesi a enti adanu ana prince ehye wo ne wada me ba cho want ya tiem si wo repiwa ma me ba cho me sada me ma me pere na ne da ne ben mi anko obeye dai obete emerwafo ye ne abrewa ba ko ne akokora ba ko na tie omo ya no mutie me ma na asa ne ho oden kakra abrewa ba ko na akokora ba ko enti wotia tie mu ma me oya sana me tie tem se prince ana ho ani sana mi na wo mani suntu me hu ni na me hu ni pakro na say me a prince na prince na wo be for so ni ma de ade na wo ye no wa start bobo me na wa enjoy ma da bi na ni je bia ni pese me cry was na me nya ready say me ni obi be ye saade no eti ma me pray o ka say me call hospital kwa na me se da bi o se da bi okay nti go to no problem prince say wo na dis ma me hu no bo so afe Hello. Hello, Prince. Yamwa. Hello, ma. Na pom to say. Ba so yame ma. Yada nyame ase papa. Prince Mpacho. Donyina ababa wa na na kua woni no ekwanyi nsan ye no Mpacho what ne nka na say. Me tene nkata. Ayi kura na no me friend wa yi na nsan ne. Yes, now also one picking tea. The commission is tobacco, Madame Fona. Was in a bofu. You have a friend now, but I'm so thank you. Big of it. Yes, now I'm picking me Pacho na ebra wo free na na kwia ho e wo donyina akọ no wo kra ne se wo kwen. Pacho say. Ebra wo free na donyina ho no. Na na kwia wo kra ne se wo kọ hene fa. Ayo koye eduma wa yi. Obuase ekwedi ayi efro yi. Ya. Wana mani ekoye. Yo me Pacho wo na o kọ no na na kwia onyem ana na wo. Me kon nonye. Me Pacho na onyem. Wa wunim sa onyem. Pacho. Me Pacho what say wa wo? Oh. Omo dia kwa na yi kwa sendem ni picture na. Wa mo di akra ni mo picture e na sande wo. Akra no wanya boso me san. O 4 months. Wo 4 months. Pacho. Wo ji dis akra ni wo 4 months. Ma. Yo mo nchon to wo ma me 4 months.
Me pacho wini mu hospital kra na ekwa kwa wo ye. Man tumi anko but sister madam for next time de nyina na owe. Ke ono na eye ye ho ne mani ade a me na kaza asaba bi. Eye sister be boni di kire me. Yi. Nyame nsa papa vi. Ena wo ma ne koye bibia. Mbacho ze. Vi na wo ma ne tuatua ka ne nyina ma wo. Avi na eye tuatua ye. So nko na so ne me kaza na o se eye a chena me na me tuatua na mso. This has any more I can then also on so kwaji business you here on business that's not any number trainer me pacho okrobe so na wo free a wo baba ye adwuma wo do nyina bajo wo free hene wo kro mu ankasa ne hene bajo be kwan kro do so be kwan hene fa bajo bojare me pacho say bojare bojare yo me pacho na me pacho bojare oyire no wa ma na te say wo ne oba foforo bia wo the wife dem bajo wono no ni am si ba na nkana obai ba me green kan chenity wo tu me kan cha wo wife say ne ba foforo bia kwa akwo bajo wo tu me kan cha wo wife say wo ne ba foforo bia akwo man bajo me kan chen me pacho wo prince alias Kapi me pacho enkronkro no aya wo koso no pacho madodo se na na o ma wo bajo me no ba bia wo ba bia sister kwa na me ba wa mi me pacho wo ebra wo je akua wo akono na wanyinse anya boso mesen Akoma FM 87. Nenche na wo beto oba ewo ho yeso ye ni nkontwefo pa bajo ze yeso ye ni nkontwefo wutwe ni nkunu oh ai akua woso ayi wo ko hina no odi ma me ko toilet crowd machi wo ye de ano odi me ya de bo pan still na me de ton by on na eye wona twimako no kontomle ne cabbage abi ye na on ne twitwa me wura ka chan no wura ha me si no wasi otimi betra me nchan ya bodyguard just be ma wo fo be ba me ho nti be ma wo eti time me ya obetra me ha 12 na present selling ko ni fie na ne smada wo fra me customers for me ko ye aduane mo wo site o fra o mo me yile no ntie bo sesi kwa he no wan fle no wo fle we de na wunya na akua number ma e kwa ode ma force wo krom ndi krom ode wo bia nim sa prince ye mikunu prince wote bajo adan na waye wabo mode ada say ye bua payo say ye de wo hyeda ye nsa niam we nyina ye ba amoba no oba ne de na koma ma wo empo enna woni ni hia ye dana fence dey woni ni hia wodi am yam misa wenwi asa adan na waye we nyina ma oba ne de na koma ma wo na waje ne wo bra wanyi makọ wanyi san wo ya boso me sani enum wonim da oba no kra de wo ye aboso me enum ne na wo fi ba no oya afi no be ko fight if I ever wo ya de se wonim sa afa ne wo be ko 5 wo ye be mapa utumi sese wo sese sika wo de abra wani akra free bra mo wo no nyinsa ye kra ma ye only say adina bia na me da so ko na se kita ekem no e me ni mamu ye de ma me pa nti na se ni ye adina bia ko ye o santa eno na se na me hwe ni mu a en me se buma ye ana no onye mi so se simbi be bai ni ka ma ma ti an sanden ama onu kra ni ka te yes na o san ka ti ni extend ana se ni so ni ti abo afa ma me pacho mamu ye kasa ene mamu ye de ma ka trapa ni ma na bai mama ye kan me ti ye na ba bi video nka masenanka ono so na for dia prince me pacho say woni wo yire dada no aka bom acho woni no ye say maka bom no woni ni wo say me pacho na mu njaye eniema mu ye de nyina no wo sande wo yire ni ska pacho prince ma eniema mu ye de nyina mu no wo yire no wo sande ni sika
Akoma FM 87. Oh no. Na make to kwan na e no buy. Enye otu press me sese enieme mu ye din na nsa nyina no. Wo sande ba ne sika bo na ko homa. Oh, ma. Debi aya question na maybe and debi what dey say me for so bibi sase eniemu aya de I covid ama adwuma ni ho ye nyina ye ti ase ba me bi sase wo sande wo yiri sika na Ebo ma mi ye bia ni sandi ma no na ebo okra na enfa na school sami e fe ono ta na Akoma FM. So me pa cho wo sorry and pay what did he me pa cho ma why you know say wo bucket 5 months no what did he okay so what told you na abre no 2 weeks time ene onya 2 weeks na me friends prince akra no say me no for na binim enti paduane bra na so na nane me ntumi ma me ye adwuma efiti say me nyim ne ma awom na prince ye adwuma se sia bi o no wo ye adwuma wo sia me no ka say wo ye adwuma de bia o friend be 2 weeks na kwa ne yale officer ma vi na ma me 2 million e de akwa ko to hospital je to hospital 1 week me born am na prince from me bia ba pem ne 2 weeks ya o friend man ka say akwa ne yale prince want me hu sakwa ke to wo yale edika onko na kakra na ewo ho me de akra ko to hospital 1 week one friend da we are questioning sans and prince say na odi na ma wo be wu na wo sa be wu biem wo ya ponsam eje foka na sa wo no yini nyae nyame be tio ka prince wa he me bana ana be bia wo bia se ma hu me de nkrofo ka blue abu 50 million so wa me tua na so wa hia kra no prince wo be wo sa wu biem na me wo ya mi me fa ncha wo da ene ma tere na ba ma akoma ko be ya me ho ade o mu kwa na me nimo mu krom wo sizi wo mu sa wo ile ne me na wo no ile ja na de wo sa wo no ile nyae prince wo be wo biem me ka kira wo bravo ajo bravo ma yenti na mani ablo wo me ni ma so me krom ko na ka me krom ni bi kra ya dai me na sha wa awie prince na city I wo tie ma me na ja kasa me se won tie de wo kan kire no Nana. Eso me tu de so prince. Wa me sumi nyi se wusa. Me kwa ba ge e place ma. Me wu ma je na me nya dia na papa bia ni obemfo. Ti me wi gale 20 pesos na me dia da. Anya hwe wo dia me ba prince city wo wi anu akade aka na so sama. Nana. Ni su wa ma obi beti. Wo prince. Nana. Kuma ni wa zo me kro mi ti rampie. Prince mi yentie o. Ma, me pa cho de si na no. Ni si na bo pa na ti. On the problem no se emra wonye me yen. Ye dwuma ya ye on se ba bi ya na ko wonji. Na me kam de kam sendi takrama ni yi. Ano me no se emra ni fofo ni yi na ma ni spelling no. Ko bo bi ya ni ye ma no kam ne me kan na o se o de dwo anya sa. Ye ma sa we ni na happy no. Na go bi am no anya that to then the kakra say no dey all in the function na odema so we say dia bo apaya na this dimension so ya you know the all kind na no what can you na tin the problem fear no mo bia ka wa tin this me but enya happen we na prince wonu sanya enya de wodofo nsam ne edema wonu msa wonu no anyinsen wonu msa wonu na wonu msa wonu ankasa nso owo madada wonu ma bacha ma mini ena wa wonim sa won fa ne nkonkosi ba bia na ba bia wo koye adwuma no wo pa wo bi dia te de hot so na wo sa ko force no ne dai me pacho wo no ana jan ne ho ma wo se ene na o jan ne ho ma me pacho me be o prince me cho me ba what there be ade na sometimes adru bre wo se ka bibi kire me bi no ni titru mu a eyi mu adrobafo a wo mu kokoko tutu kwan kwa chirichiri eno obekwa akwada eche obekwa akwada koro we so ba bia obeda bia one ma bewo de to so mienu mu a mo ye kwan mu kokoro we so kwan ye kwan ya mo bewo wontimi nhya wo ho so ayi so condom adan na wonimu se wo be free kuro mu ho akọ na wo yire na woni ni nya ye na wontumi nhwa ne fa ne nya hwe na woni ne dan wanyi so condom prince
hello Prince meet you mommy yeah and then na wonu say beba na wan use condom ma ho ba ene wo bia enjoy nyi sayama awo ama wuja ne hokọ awokọ se wonu ya ba ene wo bi koye ne say yanka be yo ne ene me de also enti ade na ade bia yo bi ba yeah me say na problem na happen man na ba ya de ka ene ma bu ti aka zan ko ni na nka na ade na woni muso wadwuma nya na won tra wo yire ho Prince mommy oya adwuma ade na woni muso wadwuma nya na won tra wo yire ho ma oboa you see ba nye ni sawo enye so nje enya happen ba enya happen boni be na nakua ono wo tra ye nyina ode ye wo ma onye mbon na enye mbon Prince wo ko ye bra wo fra wo won fa me ma mfa na mana mfa da oh ofremi am me peke ena no a Prince menyam kwa menyam abosome nkroni na wo gya no na abanya 2 months me from my offer the free work no number bia wunim bia ni ho fra na offer because fia na yetimu no me ma ya fra part fra efia wa fra say send ni sika ma no ma me pa cho we da na ha ne kwa wontu aka azza some was that efia wura se ma fa wudi ma na me phone no eni abo enti me wo wudi no ndi ka wudi kire me na me send mobile money e da na me ha ye no eno so ne ne efia wa bre wa pani mu a wo be 72 wudi we kodi no wo kan say wo na wo fa me call efi won wo fa obi call okrom ho numbers be ble na nam different wo fa ni nna ma ma odua me boni ni meeting place an kan say wo to na wo kasa no ade a wo ye no se boni wo meeting wo ho an kan me ku ato a chere da e che say what me azna me kra anka fai na send fi owura sika kra ma no wanya efi owura sika so be hyemu nne se ma me na yimi ne ma to agu so de dan na ma ha afen so se ma ntua 1 year na matremu na o me abecheme na nsa na woni se vi na police ba cheme no na ka me ka cho se ka chere na woni Prince jina so na ti answer way da bi woti Prince ti answer na won ka woni na ka ti ko na Prince me donya me sa de ka ade enchew ka chere na se na so na tie me na ni abere ka chere no Prince na nsa na vi ang from ba de so ba police ba cheme obi ya ne storm de kabru 40 million one so de busa na ya adwuma kan ni nranche o ma me kwaje mo ene ne ma ovi ho ni na wontu ya no kra enko visi ya no kra enko betimi de achame na scan so wo yusu ne 1 year 3 months ni vi na ahwa me ane me ni sistam ene so me so ana wo fa no ana me fa kwa ya de asamba ba na aka kire me asamba ba na wo ba week ni me first akra na yale Prince me ka sa mi sana ba kwa hospital ma sanne ana boy we this cano e be ba mi ni man na yi mi free hospital vi ne betua 4.8 e di yi me na ne wo ka mpacho we this cano ba no kan kura ka me ntie me ba jo da ni ni sa ni fresh sister vi ana me ka yin plan na kwa on no say ono ka ke wi yes me na fa ma nti of me na ni sa me fa ni jale bi an kan jira wa ba beji 1 o ka kire me so wa beji 1.5 wo be yi munim do tia ye ene wanka so da fa ni ene wanka wo enti Prince ye ma enti ba wo ba krom wo be fa ba we wo be blessing no na say wo be ye no me ma no wo be ye nhira wo na bra bom ana so wo be ye no me dia man me pa cho me pese me hu no Akoma FM 87.9 Prince ma wo be ye no me ana nhira dia man oh ma on say dia ene ma ko ye ni sa na nanka me pe no na wo pe say ma ye hu no ni ya na wo pe ma wa o anye me to anye me boni bia uyi wani mu obi ahu sa wo yire ne me wo ka wa ba na ade sha me wo sam te saw uyi wani ma krom obi anu sa na ma me se benyam ya na wo se nyame na atu aka sabo na wo se wo ya dai wo gigi na ni ya ne wo krom akra no enu bi na me ka chere no krama ana me se nya sa o na krom anu wo wale a na ma me fo no ha wa adwe bibi wo ho krampa ye se me ba na toma a wonti bi kwa me krom de me nwale ti me ya sa na me ka 20 boy we ko ye no
ma nipa huru me papa mintimi mpie okro mo be wuye nina mintimi mpie me onya 3 months am the press me be kwa sorry eti say be yen dey was me ba mesa news ka say never no prince wo akura ni din Bajazima. Me pacho what ni din Mamba chede. Won to akura ni din wonyi ni say ka wu dwane akoye a wo mabie so ni say minim na kira kwai was minim obia enka okay se bi bisa ani dwane etine ye wa dwe say obeware na na akua Bajozi ani ma. Na ye wo say wo beware no mami mi say na wo beware no Sana no mi. Na wo kwa ware ne na ko yire ho ana second wife Tata na otu kwa na o mai. So metani nyina kire o ma me se ni ne na ko ni nyina. Na metani nyina kire ni. Me pa cho wo okay kasa. Me tio to aso. Do ma no ka he se ni mi sa no wife. So when I say one men do dia. So ya metani ka so WhatsApp na WhatsApp ni ka. Mo be bani na ga yin so ni issue na happening. We can ma o betchim wo say to mama me to. Nyame onsha na me pa che wo na wo kra wo yire kra ndim se wo na obi awo na ka wo ko bare obi di na ka yire ho wo yire wonim se na obi awo but wo sin ka be ware na ka wo yire ho na me ware me yes kan wife ma na wonim se de So ono no ni ha. No ni ha no waja na ware e me pa cho de me bo o yire ani ha na waja na ware e eti wo yire to kwa bia be ware Utie Akoma FM. Prince Ma. wo yire to kwa bia wo be ware Ma jo dabi. me pa cho say ya divika wa na wo so onyi sika wo fi ho say wo ba no ode ne ba ye no wa wuntu ni din wunim da krokra ye de wo no da ba ne de wo ba no e jo branda Ni nyina no mi. eno de wunim hospital Na no kwa no me se na no me ne na ku asa ka sai ma wo. We so e bi ode ton man ana me kwa me ze na ma woni na me tu achi anaka we bro food na me de to no me de ajewa e na woni me man lo ri ajewa me de mi di sa oni papa nti me din na me de so ye birth set man no e na wo friend say na me say prince akwa obuya say ni din say na me say mama lo ri ajewa was eh my mistake na baba akọ de sa me de to me maame so maame ye mi ne eti me de me baba akọ so de lo ri ajewa ye boa wo ho ahyipa wonim so what enti ankra ne mama ye no mbro fudi ye ba akọ o si somni ayinti baye ama ai me ne ba de lo ri ajewa na me diri ye boa ne so na we so de lo ri ajewa na lo ri no ko fa na so lo ri na bro fudi na me de ye birth set ma we no so ato ne ba diri dada enti din ni bia ni nyina esia so otu ni dira kanya ni so hunu wonim di ni cry de ato no so hunu tini ma me enu nyina aye lo ri ajewa din ni nyina ahia prince wo nya me tua nka nya me nya ntua o kanwe wo prince me se wo me ka mi bo dua nka de enchen me se me tia scan na this na o mama police for no ama me 2 weeks obatai makoda please o mama me duane ani ama ebon first to first na me nidi eto mama me 2 weeks say so me tua visi kana o wo de me kwa because why ani wonti me nyebo sa why abla wontua bi waso de via kasa me tia so ka cha vi na visi munya conference call no kan kula favi number na manu mama wasi ye munya conference call na president kan kula favi number no ma jam de ma ono wasi munya conference call vi wa channel tra press akamane so me nko ame so akame no abezamia akan fa efiewura na vi de ma wo mintia dia enti we oba na didi wa press ga be order we so wa chimedi ame me say me ji akoma fu me say we say jani biam de apens won tire wiase problem na ba any problem won problem na won jani ja oba pen fu awunya problem ma mo udua so chance na ma bo udua wo nya problem me bia wo ya adwuma enani wa wi ko ka jam say wo ya adwuma wo ma be be o ka kire wono wo so wo ya adwuma wo ka say wo nya adwuma me bia wo ya adwuma wo wo ska wa ya da wo pa be ku me wo be di ka wu mi ko ya da dia ko ya ka ka that adwuma nti say e da wo adwuma so enti say wo dan wo ba adwuma trade ma me na prince
Ma. Say when do you go faba? Me away pa. We are where the aqua faba. Me patrol a hospital bill, the hospital bill, why in the chair? Na no ma so vi na friend me am was one na twitwe bibia so this kam ne ka file ana bi azi ya kan yes I was only doing to me kana me friend na ekua ana say my friend na ekua on piki ana ne na ana ne trade me patrol sa friend na ekua na wan piki na sa opese would the sika kra send no a say we betumi aye mobile money abeg phone so we friend na ka tell I mean the can you say na me risk be any nanka e ban no but our amount no na me no fe ya anka se can you see another thing enti ekua sika na yesan v can 26 million 26 million and aka ba biem me ba cho fiura council 25 million aka ba biem me ma me so me de me ma me ka more than 10 million and more than 10 million and I sister mo nyina there's a business at the end kwa so de ache me because enipa nya bone na be ma na so kwa mo keka sika ni mom mo keka sika no keka bom fa ma me na ayi na wotwe o brand sika ma o man is visa me nyem ye no ma me wo ye no ena ne yenya via tua sika ma ne hu na sika san ena wo send 1 million gu me wo fa phone so ena ye de fa car me because me wo ye no be 2 weeks am sa kwa da hospital na me pom dine wo fom et me wo ye no me sa ya le bi me ye dem ko hospital 1 million wo send ye ena wo send 600,000 so ma v et me wo ye na 5 months no 1.6 no wa send dia so ma me ai prince wo so gina so ya ni v ni komo hello v hello ma ya mo ha o ya na ma o ho ya de ya de do ma na so nyame ado me ho ya pa me pa cho na na kwia ene mpena ya wa dada no prince asam no sai na wonim fa ho ma me pa cho na na kwia ye ni adam fo ma me na prince no so be ya adwuma wo ye ko mu hanom aye ho ma banasi na prince be sa madam fo na ma adwuma me ye me ye so adwuma ena odi si madam fo na na kwia vi ma me ti de kakra wo wachi ti me sra say ye TV o radio dwomo no ma me why aha ni enti won kan ye hello ma ya mi ti o na na kwia be ye adwuma wo ye ko mu hanom na obesi a blood bi na be sia no na na kwia to adwuma no the cost site me so ye so adwuma enti blood ne be to ade wo hanom ti mo hono madam fo ne ba say yes blood bi ye adwuma ne bi na mbi say na adwuma ye for de o mo pe ma asem na obi say ni ye na obi blood ne ka say ni say o yi no ni oba ne kwa bu cho na bo ana ma ne for ye na oba no afre ne for say won't ni ware ni biem ani na ejai nti no oba fo fla won wale ba ne nkla na one ne wone di oba bo ba ma no no ma hwe nkla no na o ka sa na we ya mpa nti bla asem ya adam fi ka ne fe ba ne bisan the same thing na ba ne kai nti o ma no ne madam fo ne tuo be me obi ni madam fi jira kwa na ne bo fi no dia be tu me ni me sem bebe ko so e mo na me hu se madam fo na e basa na na ti ade so si ni ni ani mo ana mti na onyem na asa bla na mate so ko ono si e ko no si obeba na mbusa se na bla ne dan na okoji ye na me ko share na dan na ti awoti beji so de beba na me siyo nso ma ye fe na oni ye kasa ebu aye fra won fa na madam fu e de be wo ye nso ma o si bi minister mani na akua bibi na mo mani samra mani we ma me di amana so aso ni nche mu hospital kwa na abazi ni so madam for pa obako mu a bia beka ama mani ska aboabo anu a me so ankofo pesia na me de ye adwuma okowo omwa no ma me bebo mi tunu emeja etu no anka ye kocha no kwa owuwi e tira de e wonsem bebe keme kocha hospital enya sem kocha hoka ni na bi kuya o ye madam for enya mi nyane enya mi nyan so ne bla no na so me tell say be na me ne girl na wo e ka dia ne obedi dia ne owu ye obisa sam na emo bi dia o kwa sorry nyina ma mi sika ana o de ko mi pese madam for no so so asiri ne ko mu anom se be ma ba nyino no wajani jimifo ankura ne saka ho wo ba ya oni na wo ni sembe de na me pese ni nya no ya obia obedi ya obia wo na me san pese obebo boy ni su bia
any say ya would no come na did you aboba. One to say the bonidia. It's Obama Castle, you don't have a so from a fair. The moment of the bare week, no for Bako. Or ya TV money be with the other money be Akoma FM. Ma, possibly be. See, you can be dear Cosso. I can't do so, ma. What's the scene? About for that cram, none of you. So that cram, and any 3 days. I don't be police for no mobile, band, and I'm doing for so mention. After the Mable. These are 3 days and any 3 days are boy, no one or fair. That's what fair, me say, was fair, the next year when you know, on fat, and no flame, and I'm so famous, I mean, the man I'm working. Now, so kind of crap. Remember, we are seeing I want kind of crowd that any time. So, then I'm so, when I know clear more, so about your every talk I say, so we may unit, abandoning wet guy, pending an iron, who to me the barber to profile, who to me the to profile, which means flow on fat, and any 3 days, the man be free. He can't be transferred from me. When you say radio, so and the stations will be here, Jima. Yana can make my boy no come neighbor. Now, made the place in our bar on the Marshana Jimmy Sika Mammy. Every time some phone will be the man, me do my time, they are not place na me do my time. Though ye dear no far friend, come out dear with Madame for the door, yeah, you, mamma, with your drum, maybe about the year, me to talk on man and make your phone on the and me check it a canning man, Madame wants to be your mamma. But I'm still going to make the hospital and I don't know. I know 26 million. Okay, I'm the poor bank one no much here. Now you ma, say, oh, yeah, you my bank. May I so? Oh, okay. Not just say what down for crying and in a neck. It's in a no man. Madame Fonia, Madame Foia, no minute school to know. And yes, Madame for no woofy, no, and I'm Nanequia, Madame for no woofy. Napia and Madame for 26 million. 26 million, ma. A German, the Ben, would you see Cano? Mamma, the nanny, and I'm Jimmy Sika. Every bank for Domay, again, no. Hello, Prince. What's the person? Yeah, 26 million and then it's name. I know you're Vicky Sika. Maybe I try to say. They make you now, brother. Someone when you can say for that. Yakawaya was my nadia. Yakawaya was my nadia. Now, when you remember Paya or Mota Zaman, and Pacific Catcher, but my makers a member, ya 1 million not down for woman attach you woman phone so to me easily. My man, I know the papa. I know the name is Tablan asked them. They said they be out of the view to a down for my wallet, or Bana and any war, or Jammy or so while me view. It's Debbie and a catcher, a Pia with Yabotre. Yabotre and a bearman or cockra, Duman or Beba with me. Then no, yellow. Mamma, talk for me, me 7 number, no, and I mean, who saw yellow, up in what say, or Macalus. I will how do a profile. So, ma, it's and Yamian in the crane, me, I can't know. V 26 million. Ya budget 25 million. Ya 1,000. Na ya compensation. At the amount obey, you know, and also the year Juma, more the sharp runner, where Jana to also because one no. They say, so one man. I feel Patrona, so my prince. One no, Eboa. So one no. Yeah, me, I'm not going to know. And no, dear, as I know, we are watching our drain off because we don't quite broach it now. You don't quite abroach away and you're broaching. Oh, no, Kata. Whatever, Kata. Or Kata, Bawaba. And to we from Brochaba says, what don't was so. Boga back, Miss Row, why a unibi, ice, necessary. Now, HM, never music come home. Why? And Yansam. Friends, a favorite Sicano was so giant store. I had the Dobayan, why and 1 year, and all the Marco sit down him. I'm not 1 year.
Wunti 1,000 kwa me fiewura. Eti fiewura so wo gina o de won kasa on fro be nche se wodi ka afra mo wazan se waji ni dini nina se wo fun ani nye. Eti won fa ni dini ma na send scan ma no. Enne ne so be send scan na wenim tu se wo yi miniama. Wa sha me boso me. Se next month ma fa ni sika ma na. Me nyi miniama nko afen so be sa agi scan nya se wo be cheme. Okay. 1 year de no. Prince. Efiewura je. VJ. Mama je. Sister je. Wakati ya yese. Prince. Ma. Wakati ya yese ya waburuka we nyina de agu we. Prince. Ma. Won't make wakati ya je me pa cho sika no yakeka bom 5,900 we ni ye V no am maka ni efiewura de nka ho be enu Efiewura minimum se mo twa 25 eni na aka ho bi enti mpacha wo ka 5,900 5,900 Prince Ma. Obama no want to yan kan so ha mu do nyina 5,900 Bema ye hia wo da be na betumi aba Na so na da na. e kira kra wo be ba ye pe Na o tell the government ya na ma to Saturday. ye nya adwuma weekends Abi se man. Monday mate na bom no ma ye Na ba to. Ma. yes with you Yo kan you mo kan you na. But na me say vi sika no ne ade no. Ja so o je no eni mu ya na me ma ye gbe bia o mo try so me be sumi na. Me bia de kan no boa. Wabua o ma de etia me etia si o ma that e ma no pi so dia. me vi jira so ma me man ye ntie kwan a ofa so atue sika no ama ye tie Prince me fa so Imbacho kampesenka na mi aduma end of the month. Sika after you need us yan kampesenka. end of this month Le pachama. okay end of this month ya yate ya bebo modi ase ya ni vi bekasa ne ye benya bag phone bia me no bekasa ne ase wo mo se wo mo ma ye ending ye de sika no beba na mom se de tie bia adwoada ne de Prince ye ya Na mo pachamo yi. ya wa askwa stadium askwa Matema. it be so adwoada ye behwe wanim Prince ye pese ye betwe ne tare say ye show no wa ma ye betimi aye doso and ye my yama wu no say ye nya ye interested you nke kan sam ni say ye wi an ye jai ne tra enu dia fa because wa nya mo ye adwuma we dia se ni mpanifo ene ani mu ba bia amokọ nti ye behu easily easily enti mesraw adwuada ne de ye betwen wo ha Nemom ye be sra mo say ending sika na adwoada no so ba ending no so ye tua wiye bomodia na sanjuni say ye be pe kakra dia ma na nakua no dia ye no dia shukura no But no ye na no so. Yay enti na nakua IV ma was say ending what the wodia ne beba me fa so what you atu so ma so na mo so na me ka be ka dia okay yes yo what be so person ka bibi kire wo ka kire no yes okay Me ba to. Na ye me bi ore. Na me ab man di wa. ma so ti ende no na so de ka ba koma ma le wona mi anka sa me ba beje Na to ye. mi anka sa me ba ma ho na mi ama ba beje kan da wo ka se me ti ase so de bedle mi a ni se me flo kra wo be fa nti sa ko ja ma e di fe jana asa ya de minim ho ni ama ko ho na ma ko na ma fa ko di kana ndi akoto ba bi e da na ye so ye ho ato Atu ya ba. Na to na. okay enti ma ba to wa tie ni sa ma ma ya vi
Me pacho the make no obey ni sama me dia. Okay. Let's see. Obey why? Abe ka ye san ko ade. Yenim se wo so ye bo na yenim se wo bedi so. Me pacho. Enti nyame so on hia wo pa why? Me pacho ma on sa on. Ya da se. Yo, yani vi na ekotwetwe nkomo no. Enti ya ne prince so what nka. Ya ne na kwatwetwe nkomo. Elagria. Ma. Obo ato yem kakra. Ma, entoyo. De wotimi ye no. Na ma mod akoma mu nsema da ro ma megimudi. No kwasem. Enti no megidi se. Makoma ato me ye ma. Na ya bai oso papa na. Afei na monfa ye. Monfa ayi picture no. Ento so. Monfa ayi picture no ento so mami. Modi atoso. Enti no Prince alias Kapi ya ne twetwe nkomo no afei ne yade ne phone ne no yade atoso enti so waye na adwene se wo amade an ye he wa woni se yade atoso ide eni na ne namba bia Mary go round ene ko ranra enti se wani ubo hye so dia eni na twa ye so he ye ne asoja fo na ye adwuma ye ne police fo na ye adwuma ye linke ye bechew umfoni na daso obi ehu baby a wo ye adwuma obi ehu enti enua prince woni me pa cho so yo ba na se be ma wei eba wukurom oba ye adwuma no obefa wo amesrew ka chense mate wonka be ma mate wonka enti ya de picture no so e wo Facebook na wo me se wo mpitipi ne patrapato kromanchwa ne ntwono mu bra na behwa brante no Brana Bashano no na down na no de. Also the senior Casano. Very romantic guy. Very romantic voice. Brana Berano. No abaso pa. Ya the picture ne to so. Shani se TV3. Shani so new TV. Shani so say Chrome TV. Anarchy TV. Facebook TV. Akoma. Na obadada wa wanti ase. Ye twe ho aba. I'm free. Malaria dry ye bohu dewu anytime herbal mixture. Time herbal mixture ye ma obi a etidie malaria ha no. De nanum ato a wontimi enidie no. Wadra told me no. Eya mu weye entubi. Eya mu weye wa wadem. Eya mu weye pa na manyo. Eya mu weye na kadan edan na meka okay why are there edan na meka o be want me for oh want me for
makoso. Edan na meka. Ebenezer, akoso agina so. Me bi say Ebenezer question me. Ebenezer. Edan na wo de phone bi ma akoso aso afa man boy. Phone no. Wo se bra boy ni be dai no. E wo de phone man te me mfa nyem pata. Wo se bra hwan? Boy no e ba be dai no. O ba the phone bla no. Ese o no de phone bla me se me nyem mfa nyem pata. Oh, akoso asa na tie. Wabua ani eche mi bu sign na tie. Oh no me Utie Akoma FM 87.9. Le di na wonpe, e di na obi de phone bla na wonpe. E di na de phone bla na wonpe. nda sana me kan me ka tro se. Me da to me da gi se me bi mba gi na mi se phone se ba gi ni. O se phone ni ona because ma me ka kire me se mo yes scammer, wona bo ni na. Mo yes scammer. Wa na ka kire me. Scammer ye to. So no o su ko yes scammer. No go scammer. Ya mi su ko ye bi. Ya hwe wa mo. Be ma de ji e ma boga ji ni schedule. Esa transfer se kan. What e obekuma to ato Wasaka Pacha mo ni bi ma se ene ya ni akoso abawie ya nkọ motwetwe ba bi owo bia no won kire na ye nkofa da bi bi nkam na ye nkofa akora no emra nyema ye didi ane won pri wo bi ba enti mo mamodia na mo nsan efe akoso ema mi na wa fra kosia sai fra kosia ema ye biem ni ye ni nwie ba bia wo bia no ye nim enye ne di ya onfa akra ne mra ni ye nye di ne utie Akoma FM ye ni ye nye di ne ye nka bibia me pa cho pictures na aka no mo san fa mu so mame the whole world ye okay we aha we so ka ho bi we ne waware akosia se wo hwa we ne waware aha ayi oba won trase na wonya saade no enti se akora no kokonyini na ebia wo tu kwan na be ma ba kwa kokwa ya kwan dia na se enye be ma ne dia wodi akora no ebesa bre Ebenezer so nso menye ne ba na we so e bia no wo ya Miss Ghana no change madam ya na mtutwa no akoma mu sam dwumade ena enya sam keto akra yenua ba na akua versus Prince alias Kapi ena fe v enya sam keto asede Prince age atum se nyame ya adom adwado obeba ne nyina akyerase no yeso ya age atum sa wo bi fum kuma ya mfum nwa enu nti omra ne entrance ne ehu de beye na emom no bomode na no time hebo time hebo me shani bi se me ka say malaria chill tontuma ka ma malaria chill ma na ewanum nyina to wotumi ne di malaria sa chiwa de de ba no wo aduane nyi wakono afa wo honam eye wo yasa yi a wo je ho anye edra wo benum aye time hebo me shani bi malaria yade no wo wa pete tatiko honam ya no wo ni nyina ebeti akọ na keje hebo capsules so de ene yesi akwa de ma yade a yade kra ntumi mo reni pedua no mukra enu nti pebi nom kenje heba ewo mrama bi jana house atosu na ko kolena keba dani heba misi heba pfa had me ozons enafe apidank ubenya time about mesha time was the brato yade ne so enafe kenje heba capsules ne biato 0244417669
0244417669 give us certificate back clinic Dr. Danson apom de adwuma your phone efrefre wu yo waso yo gudini ba na gudini be ma ene wanya ka kwahia ma nsem abu na mu abu spinal cord ho atochima usrem abu ana eye enum nka ya na wonan no wonsa aye titriti wo fa dwojo anapos cross malaria yade wusisi yade typhoid yade fabra give us certificate back clinic Dr. Danson apom de adwuma your phone na boy dem wo ho hwe so do yade beba na o matutu ase de ma wo eno nti brod no kwada so kuma say be Christian Service University College from 0243038482 0243038482 Odeba yabajo so na emom shade so say enei say wo paduan papa didi a na Oliver cereal mix with me din na pawia na fe anwumre esan say Tom Brown bi a ede na emu so edu na nuane nra wodo ahyemma Oliver Tom Brown Oliver Wine Mix, Oliver Millet Mix, Oliver Special Mix, and I say Oliver Mix. Kema Line Company Limited, and a diaba, and Ruby, I wish to show where Dianim, I show Oliver Syria Mix Mube, and Unti Bomodia Bushiano, Yanitri Yadra, will be able to read me a year. Kema Line Company Limited, one Oliver Mix, Quafa by, I was 0507 169417 0507 169417 Yamajo so na Dr. Muzu the Penny's doctor was a way yamre 1 pen 1 minute 2 minutes bema waju so nkruma sanso na bema no tumi sa ye week emu ayamre obema no etwikom ayetietia anapokra se wadre chinchire nya ba wo chinchire akwa na mu sa ya de yi bi low sperm count anase kwoko sisi ya de wunya Dr. Muzu enye obi na hia no Dr. Muzu no hia no bula matali doctor ba akope kwano fan both and not emo bo be manumu sori gina so say yin nchen wudru sampa police aba mu eden ye ba be bo adwuma no na amuzu garlic bitters abo ama mo jade afisani ye nipadua mu amuzu ke ba bitters ye fru ye pa o num bi beko honam ye ya de ne enfadro bia sa amuzu pi herbal mixture na malaria ya de ya ati say eno de amuzu e ba mixture kra de onum ekọ tafo crab say sa dokuma say e wona Dr. Amuzu wo frɛ 0247 776743 0247 776743 say no June July inso no ebe start enretoy ebe toto kakra se aba say ya na wo mo SSB sasabro na aba ogere wanye wasemeto asejimi wim na fe akwakosime na ase wonye obi ya 21st clinic wonum na wonye wonom womo ye sciatica expert ane sciatica expert enu ntibra na ya doctor fo akuni ni ya ntiri no wonum entutu sciatica no ase free ho na efri wo so de kosi wo form hyane so emame sa ya de bi ewo bia no wonum sa lab ne scan ye ya de what afidie so atritiu ya wi ya sa de bibidro awo no de aka ho enu ti bomodia na bra na ba bia didie 21st canteen na say what 7 am pepepe na bo no aye ready enu ti bra 21st kaneke na ebedidi enkran ye wadomi market abidu dan mu kuma se ehwa overseas alpha radio sunyane tachima na go so seshi e wonyina ye ho ye branches ni yedu frayen 050 311 311 0540 311 311 na chesa 21st kaneke no wanum sciatica expert enche no mabedwa for baba trase evangelist Michael Eke condemn no for anyam kwada dia oha Pastor Julius pastor so ewa afa wo baba kwa da mememu ono na nakua akua koko enso ha enu nti enche ne be ka jagum die mu ede na foko 2000 bookshop and stationery die wo pesa wo ba no obe se metro report dia ene na bomodi asa obeba foko na chese wabeje wo ngoma makomako wholesale ni nyina no ye behwe na kaji ya tum sama science English social studies ni nyina no yetumi aton books no ema no ye nursery kindergarten lower primary class 1 to 3 upper primary class 4 to 6 junior high senior high and nursing training colleges eno no wo ba ye benya ho ngoma ede ama Bible versions ni nyina no ebi ewo ho na ngume so akade be na ba foko 2000 bookshop and stationery Winya be enter Mr. Obra ye wakuma se KO4 KO5 KO6 KO old playing building mo from 0544 0015 0544 001016 and 0544 000018 abejafo me bacho montrasie
na yenka ejangum na manunum grow fine ama sese mo wan ye fe maye tokom bogom maye so fe die na je se wasa me kanfo e de mo manfo grow fine herbal tonic mo je dro papa nie wontumi ni dia bamadi ana no bie wona won sa ye titriti no bie woda na dwa wontumi na eya no ayamra dodo oba won fichi krom ha nko a grow fine ya na hia mo je dro papa no ebi enie enura wudu a wo grow fine mo je dro no mu me ka me kire wo bamadi age so no bi no di ho dance Mr. Eba kwalena keba smart eba wo bo ase Freddy Menseba apidan keba pure live ni kameka eba show bi mu benya bi na digital herbal clinic wonom and the grow fine mo jedro aba wo komansia mekom runabout Oben Bank of Africa 0244 596532 0244 596532 Pastor Julius Makwaba Ako meje oso Nana Kuya Akwaba Yeah na mama Nana the Nana Kuya second okay kwada me Makwaba utie Akoma Nyame on sha papa ni mabeja fo nyina ma fake ni kuru Mr. Bosom from Germany wo mo eni abri ya wo ti adwumadie Yes, sister Masewa or London. Sister Masewa London. Yanizana pa na was a new Bema na we school no ni na me refugee. Richard Bio say why na do kakra. Oh, nyamisra am pa ya de. Sister Ma. Send kakra ba was say e bia na obi be fe na dwum no be for kai ni ade won fa transportation. Nyamisra no. Nyame on sha ba bia wo yi sika no every year. Sister Ma. Akoma FM yani abadwafo ni adwumayfo ni mu kwadefo ni na say. Nyame on sha pa. Onya wo kese. Omo adwuma nkoso. Baby wo yi free ho. Osha ho ma. Mu amaboa ye wo programs a wo do ya nyina so. Na on shira wo ye papa aba. Abrante kwakwa baje Chicago onu so 8. Pastor Julius. Marco. Me say me baba Akoma Lydia a wa ho dwono. Enani kunu ni kunu birthday Mr. friend Mr. Ofori ana macho or bantama on the presby so down no ena ben na ye ma macho happy birthday yeah fa metro no fa be ga be man ni wonyam for tenten kakraka hands on odas no wow macho no no puppet no ni ade center table no nyame hira wo mo pa Marco oh pa very nice man Akwam say ya kana ewiase ne nyankopɔ wanya bɔ ne wiase awie on fa bi nkan no onyi bi mfirim na de aka bia ne nipa wo mu no nimdie ne nyansa wo de betenem na wasoma ya den adwo de bia ba no say ya na yeta kan ma no ene condemn titira manfo kra ya adwen say jama condemn mpem ma asem bara ya na nya sa na ti o ba say wo hwa ade ne ma na do musu kwa ko hu say amani e wo wiase bebrebe nyina no e ma na so wo mo who strike percentage pa mama ebre wiase ene ma ebre wiase no say ma no bramo but nyi bibia ntine ma bramo te mama o amfum so ma ye doso e che de mama ye anu no mama ne no so na kua case na ye kan wasem ya udimu say prince amano ho modern 2 prince obi na no ode 3 prince obi a obekum kan makro wan chara hwe ma ye sa na mum no de wom se prince ababa bia na no na kwande mu kasa asemwe nipa na baba bia oba adwuma ye makoye wa draba fo mu tutuku akota chima ye ndi no mi ade ebi eden chire na ekọ ebi di kahuo na ekọ ebi di amane no ne sa no man ne nam nti sa fo yi ba won che na sa mo so mo pewa se makoye tufu asa adwama mo de ka munyae de no fo ma so munyae ti se munyae dia ene ne ye betu mu fo se so obi ba won chesa so no ba beda na so do betia se na twempena na deda na nyimu ma no kire se obeto kako ne mre so obesan akọ obesi bidie ho ne mre so obesan akọ odi amane ne nam ne mre so obesan akọ enti se won ne beda ye betu fu se ma nyimu mfa ma no fu se onyimu wi obekọ no kurom okọwi afi ena na kwase bubo miamu enti amfumsu we no se ne so wo su nyina mejiro nyina mejiro se mpatwo obi na kikire wo ado to wo ebi wo hem sabin producer bra aba wo so say prince anona wa ko faba ana wara ko faba hwe ana na anyunyu na se no ma ko gana fo ma bi emo ma dum no gidie one of the tools a pray ni papa mi gini die
na onime odi kan ye we ma me enti ma me nya gidie woni mu sa gidie na wo nya woni mu no da che ma ko ni panya no o sha se so yo papa na che se oba yo papa ko se we yo obi yo papa ne but o agenda se in some few time oba yo bone enti gidie na wo nya woni mu se o kan so oba o re hasmo ko se anana kwa so o kan so oba wa me na mpa cho no kan so oba wa o so due mu se ampa oba wa hana asem wo no onu de o se na wo so se sen me so for se na me so me se sen bra prince se na wo so se sen sani mo we ni ma amanhye no so mo e kire se ahwia eno na bekum ma eno na be se ma eno na be ma manya amane enti so obi se ya mpacho so hwiem o ka so be waro ye no nya se me na mum na se sen kana na kwa hwiem no se ampa obehwe na ampa obe ware na ampa na yo nyina na kwa ntima nya sa adwuma we eno ne enti mako mesre ma mo ncheke side ho na mo amo prince so mako hesa wo na no de na no kreni se wo hia bema bi o te se ya won hwe ya wo de onya ho mesre prince se hwa de din ka kra o se o yire o te fio de ya kanyina o te o because Akoma FM dia media agenda ya jibe kuma ba bi no a ya kasa enyu ho abo yira mane ya de eti na mane ne wate o wo wate nti se si se o ye petie no o te se wo no wo ho no wo ba akron body sen utie Akoma FM oba no oba be ko ya adwuma o kwanyem donyina se o ye ti no o te se wo ko donyina ko ya adwuma o kra ne se prince me kwa ba no uko ba no prince me ko ba nti obeti sesi ase uko ye no akwanyem oba mpa 20 wo yire nti na so bedwono nti ebe ne de ebe me ni age ari na mema bi ye nipa bone fo sa ye se mamu mani o mako se oba na ni de o se na ni no boni de ebekum bone fo de bia meka nti boni o prince wo ye no boni kro na na bekum ana se ya ju 60 million sa wo do be ma to ko ho dia na ne ho ma ne so ba obetua ho ka nti o fanya sua de ya gisika ne na ni kire ya anya sa de be ya prince no ono awon mpe happy birthday Akoma Juliana Mafo Julie fine girl fine girl Osha na kwada adan wanisha Julie sa na said na basa na Julie ya basa kwa efini ma me Mary Mafo o Canada yeah baluchi Mary Mafo say happy birthday Akoma ne ba Juliana Mafo ara baluchi sidina wa 30 years no ojina 30 years man so mu hu wi ase amba yo it's my life me pa cha mo fa baba wa we metiti Ismail no tumi ko ne ho baba ko ne ho waka na wa twe ne Ismail afon wa fon because na wa se se ya o be hwe na abaye mo bia me ma na wa me matonse atonse ma Mary so me ma no me geji Julie no omo geji Julie aya mo nyin mfeso na no fa rodu mo nyin I'm a test TV. Nyame sra wate happy birthday commander bia. Na tattoo ya na betina na. Tattoo on. American ni ba. Yo. Canadian lady. Na ho afia. Na Ghana had say unya we dey we yo. Na ho afia. Canada for but some mama Ghana had yes how we dey we dey. Me ba cha lawyer artificial. Alaska wallpaper sleeping na dia ko wallpaper fe design ne de mesi aginam afa yie na kala no so de eswani ese me ka kiro Alaska ji me yan foforo Alaska ko we ntese me kwako form no ma ba be ze paint de me me de wallpaper ne be fa dan mu ni nyina bia yo background ni nyina me be na Alaska original one pa on na we krom enti me say we da won so pe wallpaper say original so de yesi kan ya na ye Alaska Star Enterprise one wallpapers enkoto fake one to original free Alaska ho ya wa Mrs. Anoche Plaza ya be Prudential Plaza dum kuma se one ye wo wholesale makomako enso ya beto ma 054 0554 114878 0554 114878 na wababaje wallpapers papa de free Alaska ho and sister it free poor mama we be atum de wa and Mr. Joseph Abuajaje we be atum na ono so 8 years
Marco manza na akọ be kasa ya akọ do a platform so akoma mu nsam again a friend Elizabeth I'm saying Elizabeth I think so you Kuwait and I akọ no ya de pa asi abona ba so ya Elizabeth obo djuma pa akoma mu nsam platform an kasa no mo wo so part very 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 omo ya djuma ya ni so de omo ya djuma kasa ni so de omo ya fans of Akoma mu nsam omo ba djuma na me shira wo pa Betmat salon e wo Sokoban Betmat wan mo ya de wo no tie ya pa na me shira wo amene mebuafo information center omo wa binchi amene mebuafo omo so abia to wa fa ye ni agro kura se oyi bi obi baba to se no no de Akoma mu nsam na obefa na me shira na me mebuafo na information center omo so e bia to nyame de wa ya ba anya wa ye boafo so ya Marco na asem we de na nka mpese ko dem de wo tintintin amame nesu trase mesra o mesia bi enso mu mame na metentena nka ye me pese metentene na nka me sensoro ana mama ne fasa omo jejemie ena ye ma ama ba munyani no omo waye hu omo nu ede omo anu ede omo bedadawo omo ye dadafo omo anu edo mesi konda metwitwa ma nem metwitwa mate amama tirimu odin amama bitirimu odin no omo anu ede te se wo omo anu ede te se nchine omo anu ede se sichire what mote ye o se be ma de was one no de ya se bi ne is wagi eni amae muti yo amema nu ede se die be ma besia fana no na wo beto ne buase na wo be ka kire wo se oba be ye oba lai oni na ho enti mesira mo mani na ho na mameti mu odin wo nse obo yere wo ma ne yere tukwan okodi pa o sending kakra de bre no a oni nse wo wakunu na wakrokro no honey darling you was sweet na wo bono na wo jeje ne so na obeye ni age sese obeye tikata di obenya bia wo de sene ni kunu di obenya bia no de sene ni kunu na wote ya na wo sina gedem na wo ka kire akua medon akua mede obeye ma ade nyina akua ba ma bi obebe bia no mapam no me utua na me segum utua me so me tua bom na adan usu wo sia wo di kan ka kire wo se wo di kan ya wo miensa wo kan odio wo na kuma mu nyina kire wo ana wo fa wo chance wo di ko fie akua mfa wansu ho wo di ko fie ama wuhu na busua nyina sitere ana asa kwada da busua nyina wo ko ka asem da to wo mu nyina tirim ene unsama akofra wo si ai ma anye ni yie emema we wudi omu gina ho 1000 we be su 1000 because ade bia wo beka bia o se ma anye ni yie me de fa cha me ma anya ade eti wo wo de wo de ye nanu anu o se wa anya ade wo be ya ne dai na wo de a che no eti wo be fa ma du obefa ma ene obefa ade chi obefa ene wa fa akua akosua wo ho adwoa wo ho ama wo ho ya wo ho afia wo ho wasesa ma ne broso efise na no ede we sika no enye akua nko na oji o akua abo ne ho ka papa ma ko wo se akua se enuane a wanu ama no enuane a wanu ama ne die ni nyina mu no wan fa wani anto bibia wasa akodada na damfo aka ho wonse mako wan fra na damfo yanse nyina mu a aka waka che sika no obetua oni na damfo na kasa dada oni ni di nkomo wotumi ama na bobosia ma sese na damfo pa oye ase oye adamfo nua
enso so wafa police fo ayede aba abeche no na nka adamfo nua de wafa police beche no na enso so wanche na enye yie sika na odi ye business se hwe se wagu akua ni mu ase e wo krom ho eye se ya emema ba na akwa mu nyina abesere no enti chance baby a wonam bia wo se ye 2 weeks wo se juwada wo wa ha juwada wo ginam enti juwada ye de ato ho brew enti e ma mesere mu momo mani na ho na mema no omo anu ede omo ye daadafo enti mo hwe madam ase hwe pa na afani ade an credit no eba beto so na wo ya airtime ye de beto so na de ye o data no enti MTN ne be di nkan e de Vodafone ye be di nkan e de ato so me so ye fast na be fa ye fast na de hwe de aka ne wi achi na wanya bi na de ato so na wo a wo sabeka Mama check because I'm much robasa. If you hear your mics now on. Almost see them. Aha. Re. Bonsam. Free as a hand akopum see yebeko. Obeja yebeko eja no. Ese ehye ade no nso. Ma. De bia me kasa asem we say. Kejetia. Eho hu che kwayem. Ifri say akoromfo. Senya no anko bi beda ho amade a chene nso obi ampeso beda kejetia e dan so wo ho nso ehohu mama wo a wo kotwam e wo so oni da ho ebiem kai e kwan a ya ato wo no de bia me kasa asem no yese kai kwai so yen kasa nipa kwai yese kai kwai enti broni ye kwan no na oduru ba bia wo se crossing no de ade white bi no de ayedai no de asensa ho oso beso kotwa kwai ni ma kogina ho na no kron wakwa gina no nchese twa kwa animu gina ho kai no eba ne hunu se obi gina saa crossing nim no paso otwemu a na no kran do wo adwempa ohumobro no ato no bo ase ama no wagina na hanso agina musi twem saa na wiase abrabote ma ye fere bibi timing he kai ya de nam kwa so yi usi kwa so a unse kai bia thousands ene nam kwa no so ba ma obi amfa mo obi dim ya time ade no wo kwa distance way ena abedi kan na chi nse uduru we se enye so ye se mama uduru na me he kan say highway a unse kai bi twam no obi so twam kan na chi wo dimrika no kotwa ebi wa double road enso obi be twam kai mo no
onyina ho ma kai si nyina ntwae so kai bono ni nyina ne se wa hyehyɛ abrabɔ no watami bibia watami bibia no de na mu wiase na enu na bua amadi oni papa so ye bia wotumi se ya nyanya nsafo ye bebre se ya nyanya nsafo a ye bebre ye blemu ani ye blemu wei na akua kan na mema no oda na bema nka no nya de nka yenyimi ana enka yenyimi ana esese anu ye de bi se anu oda ne ye de ye ne ma papa sa anu oda ye de ye ne ma papa obi o wa mi hu se ne na brabo no osi bo ne fa hihye wo niema yie hihye wo niema eyie nyame bo wiase wo bo wie se de pastor kan no ensu oto ewie bo ade a chia ade sa obeso odi ya be di ye obeso hia we be hia obeso ko anu abekọ obeso sa wo chia be san obeso yini pakasi abeye obeso ye mobo nso abeye mobo enti ejina wa wo so se de wo pe wa brabo no saa na wo ye dai unya no enti ene afutu e wo mu nie hwe mekasa asem wo ekire ma abeye betra asem wo ka mama eni pa wo be kuromu akọ mama tieni yo wo be even teacher ni kura mama abaya transfer no sha wo mra no wo mra me kira de emfie dodo se ni wo bedi ho emfie dodo se ni wo bedi ho FM emfie say teacher bi ho acha 2 years ebi okra 4 years mama na transfer no enen kura ya wo mo kira de nyina mama won wo be teaching work ni wo pe kwa sa kwa America wo enti ai ne sa se ayi bi 4 years bi 3 years bi wade 7 no akọ enti seni po we kwaso oba okrom ni waso pese wono betena woni ne tena sei me be sa ma ye hwa no eye mpratwa na wade oso be wa no waso be ware ofiri kuro be so be hu do nyina na oso ofiri be kwa bojare una wodim krasa me patcho me nim be do nyina na wo fan achina do nyina to be kwa bojare mama eye small distance emunwa abeto fa fuma ko wo be fa ka but emunwa na na kura so obi wo esi wo to mi benya ne do kuma so na na mo na so dwine se ye mfa kai ena wonnim wo ye bisa o se hene fa ade ye me ya no ma bisa o se be ma no ye fe ne sei edi ba ko pe ne kapi ye din kapi ye din wo sire nua ba ko so di Congo ye din na fo ba ne Congo Brazzaville Congo Congo Brazzaville edi edi boy Congo Brazzaville Congo Brazzaville na no nyom ne no ko bobole a o mo se ye nyom Congo Brazzaville waka bo man so edi no Congo Brazzaville eto aso Congo so mama obi ni Congo Brazzaville no de nama hu se ni pawu ya ko cha cross on jeso se ni po che wa kanye so kwa se on jeso wo di ase pedi o mo de nam wo ye di de nam o so fi be kwa bojare afi ma obi se o ma me din de sei abaya yi na ko ye wontima mo ma me din ni nu bi di wonim o se da bi data wona ne di ya de wonim o se da bi na ba ma na ware wo se ba ma na se on ware mama ya na me di yaw bi me boy na nya di o me support boy ne ba kokora na so ma me se e friend kai kwaye se kai na mfam e se ni pa be fam amoni na ho fi se enya wa ebebo obi o be ya dwuma akọ sankofu yo mu yi kwan mama wa che ukuro mu kura mfie mienu ye nware no e ma ye ka momotie ye nware sa be ma no garamse ni be ma wo be ye garamse akọ ye nware no teacher ni a wo be kira de akọ ye nware no driver ni a wo be lodu ni ma akọ ye nware no afei say sankofu yo mu duadua ni ma ye do mo be se be duadua nua wo ye ma ntam yi wo mo se nware wo mo electricity from the wire ebegu nkane ayi electricity nyaso yanware no oba ko ayi wo mo mpane ya aba suma so nko wo mpane wo fie wo mo so mo ba yanware wo se be census for no baba be twetweri census for no so bi ba no be so pa o mo so yanware wo o so mo be census to mo twetweri pe ni ye be kai dodo census for no wo mo so yanware wo ezo be twetweri ku for na asoma no a chan vie ayi na otwemienu no okọ na so be ni se bi waso ne be makoti eno de nam ensu ye ma
you say peme sperm se nkwa what they ba we obugum say to emu apise pe wanyemo garam say for boy say adwuma din tiesim enti wo mu nyina fort wo enti a chief rusu na ba say ta ni hu sane na chese abie pipe a chese abie pipe we obugum anansa no anyem enye date o so de nyem kwa banyem say pinam mama hwe Utie Akoma FM. And some hammy. Enti mamu money now. Na abrajenet na kwani abrajenet e ko e wo phone so. Ya abrajenet Sarah. Abrajenet na kwani na e ko. Na kwani me ko atura ba say if a woman having sex with the man, that doesn't mean you should be pregnant. That doesn't mean that you should be pregnant. Yes, Abrajan wrote that one on Facebook when they were chatting there. Nana Kuya one tiasie, Yanina Kuya was one tiasie. So no one can say there's difference between sex and pregnancy. And pregnancy. And pregnancy. Difference between sex and pregnancy. You know that just a nyam. Mupa nyemu do nyemu no do so medima nyem munyem ho so ya enkwa ho mumumani na ho mumumani na ho na yemi ya de bo message ma no ya yemi mama enti safu e mabubo mu din nyina no obi anu hia na hu so wo ba akọ wona onyima wonje afa wo yire hwe abaya no otikata okodi pa bosumi so mama kakro benya wo de asende abema na wo nam na wo didi nsamfon ye fe no na asem boko se mama nyame boa 2 weeks and abosumi yaso ye twen no ni di ne say prince edimi so akofa to ho so eni monyam din kapi ni monyam din ekuta prince ni hwe de wo de ye mama mesema we senyame amwa no amfa nchewa abaye ade mane o sese phone no abo na gina so so katena ade nche no gene ni abre o sese onim no on the present man kat phone no enko be katino unyame na achole ko be katino ena gene sese o kat phone no abo ade nche woni ne bali ni suo nyina o ko bodua wo kwa twene I don't know say nipa ne ya sa prince me se bia prince wo bia wotie bia woni huni se mama se prince ne ma di agora ye be chen sa ko mu nsem ye ni abre chen no eni fa no obeda be go be de bia ne beda problem na anam me se bia o site a wo ya adwuma yate wo buru na drum konkonkon nya yate na adwuma wura bete ne be yi ne die mra be trefi na do be die no afa ne yiri no ko kata na wo ba no so bete yenka Abraham says, "What ma egu baby and we jaw on mama samre wo yiri aba abaye o ka so ba ware no sisi abaye wo yende we disappointed gay we say the life for kwa monsieur mama emema nsua dio emema yensua se binyenso ne bi mo brewiase se ya ba hwe ma ne bi nso gugu osa mu gugu osanti ase without reason unnecessary sa okay nyame ensha kwanda Ruma fertility and specialist hospital Ruma asbe ka cho se bomodi asbe ma wo pa oh ya ba no ayi wow prince banani kama prince banani e de na to so brand mo nyamfo se ubenyi no ni papa na hwede nyame ba ye edina bom ya wo sign de to akora yi so no edina so na sa prince ne de ato ne ba Dina abaya no de to na kwa de to ne ba Lawrence ejewa yeboa eno ya prince ba no one ne yiri no kwa kata ne wo ye no bagay we nso nimu se wato ne so won hu no kra na obisa ne dia on fanto no so ye na ne kwa yi de ono nso to Lawrence ya ejewa yeboa na sa be soso prince ba no prince prince yeboa intidina pa mienu dina bom afa mum no pese yen change ba ko abom ewiase ehu o abom ewiase ehu pa akra fefe na beba ne se woni papa adenti wo so mu twa picture crash the sending one phone so obem sa akra ne ho ofe na fe na adwena ba fi ahwa akra no waje picture no kra wan comment mpo mama momo ni na ho wan comment momo ni na ho ti me ba ni nie momo ni na ho e ma no susu ayase mu dedodo ade sebano ne ade na to so no enye fe ensuo be na eto na kwa ye jasa ensuo be na eto
ye to fo ne nkura nsua ma nya se bia ho mbo ni kire me ntie dia kan kurete masa eme ya wo de wo sie condition ko ba wi mama mfo brebre wo se mfo masie chi obi baba ko bone baba ko sene chi eme wo suja na se wo eme wo suja sani nyame bo mo sani nyame bo mo wo peba sani nyame bo mo ebi aso nyini na obra so ware wo bra so wo obi ko timi ware mama 2 years no won awade nko na wo nko awade nko obi ko school ware wo twenso baby school no wo mo de yedi boss wa tatatata yedi boss wa tatatata ade na me waro for sare sani dumu no mo kuma manfo mam na me waro Roma fertility specialist hospital wo say boni ni ho na kra wani ho enu ti bomodi asa wo peba entafo ayin na sane wo mo maka nyina bomodi na ko Roma na nya awo nko anase manko na Roma ma e wo ho na emom no yade bia de free wo so ko se fam yade bia di unya adane ne ho Goliath na te so no David what Roma fertility specialist hospital e hwe ho ye wasu abo IPT junction ye bo asu abo fitting shop no e woni e be 0204 227-858 0204 227-858 na chese move hunu room na mom so manners on point school of etiquette simeka chose say 126-27 bosumi we mo motos we your debate training 26 dia no ayef enkrayo manya 9 years de kwa 17 years akura ne ya chano kwa yo be safa so adidie we dey for knife ni bi bedidie we be trase we be nante we be dress se de be ya we be maintain the personal hygiene nyina no ye kire engineering guest house KNUST campus and na training be kwa so anopa no du pa mu 10:30 am de ko 4:30 pm na scale budget mo 250 Ghana cedis eno ye akura no 9 years to 17 years and penifoni ya de 27th and no so be kwa so engineering guest house KNUST campus wa 10 o'clock pm to 5 pm and no oye nipa ba ko ba na be ma na oba 300 Ghana cedis our for 580 Ghana cedis bomodi na fresh 0500 777775 0500 777775 open private training so ya beba ni ayama Pastor Julius my Facebook messages kakra to ameso Marco Facebook phone de maba beguso na Hegado enso abaso bi Naomi Dixon enso Naomi Dickmon abaso na Benes Dombe de say I was say I now have a husband oh and obi be say no say my husband name is condemned obi apẹ condemn says ya na nana Kwame Ghana say a feeling so and Evelyn also answer say condemn don't love this lady call Benes Dogbe why please she's bad girl thank you and I just say oh my auntie Grace wonder so say akoso I like your dress or say what yen fe papa mako and insha akoso bema ono so wasere sa ohun de onye and I feel Abna Jane, yeah, share Abna Jane on Facebook. Or no, so I said, I like your instruments. That's right. I know them say now Obogongongo. Okay, okay. And yeah, Benes Dogbe and so about Iris Ferguson and so also Benes Dogbe and so also. Okay. Evelyn also and some also. Calvin Roger Brown also. Augustine also and some also. And Clara Tete also. Upon Robert also. Okay. In Shraba Rocking so also Oba Vida also Charles Barney also and I think said me five way and so Coco Tena also so na me papa ko hena praku Williams Anane also okay and Eva Anane so also and me fa last one so Maxwell Doku and so also Lydia Bofa and so omunyina abaso ma ko dini doso how come you have a baby? He has stopped the thing, so stop the long talk, sister. The work I don't know. And I got the man to say, sister, that was rape case. So why didn't you report him? Because you enjoyed it. And I appear said, I said, condemn is in the building. Yamisha can write, just ladies, choose best man like me. Oh, hey, sir, Mate, Augusta Wilson, I was say, Ayeka, and a year champion was say. You all need to advise this woman to stand on their own 2 feet and stop relying on men. Nanama Pia was say it's really serious. So J. Abnajan was say it's like we the Ghanaian lady like giving it free to the man. No, too much. Yen try your homra.
odo say we was sister Kuya Joseph Abuajeje was good afternoon everyone. Ye try yan wa be kwa ye be call line so 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 115597 ya ba freni ya chiche komo Hanetete no yana nanom ede hama ene enubra ena esayade ena daje ne wo se wo puna dru anaba mu adru enu nti ena manso heba clinic se wo body amount e bibi dru ho ade fo woni che omoso ye eyade ben ena etete wo ya yi o makodwa ben ena wo ye de wo ja me ho ti wo kwa week no aba okwa week no aba ti me na me prince se 2 months me de mabusuafo wonni mabusuafo me wo fa munnim wonni me nua nna ni me maame na ka wo minnim obusuafo nti yanko na me maame de ode aje wa we kwayi a honom e fense be kwai ufuka e me se be kwai nkranse ni bi e na me se mate nti da ben no so me kwayi adwuma no e wo dwaben ti me ba Sunday ye be koma se ne na be ma no e be sa ba bioma me yakona busuafo de a minnim manyin san yawo abosome nkono akra nya busumi num ye frɛ na osemeba ene echina no oye ka kire maame so do wiska me se maame ni ska ono abrewa wonya adwuma wo se ne ka kire vi madam fu bia me ne wie school me nua kra sa no wo ye store wo ye nso aban bosia ene oje a ode ye ma gini ya ma osi 2 weeks bia agemo ne anwa de hia bia age me ba metua ko se adwuma me ye no de bia ye tua me ka 70 series enti ka be na me dia minti metua ampa vi nso geni di de wa osi yen ma me ko toilet crab e ma yidi machi wo gina ho twa me e ma me wie me ko toilet a me ko ne no ma wo gina toilet ne ho ade wo so bi baje wo so bi baje me enti me so na me ye aduane ton me no ampesie me de ko site ye ho no ye bie site ho amanfo ye adwuma enti time bia onipa ofre ma me ye de me ko yi o moduane ma wo mo wo dileti wo mu number nyina so wan dileti so de what to blackers enti afi de adwane me kwa ensa na wo say ada gift akua ada wo mu kwa no mo frame gift me bro fudi no mo de frame enti na afra wa ye nyam na me say me phone ni me num no so what ma to blackers ya afra wa enti yakoto adwane ma wo ha me ye ni nyina se wo twi no nkunu se me phone obaji a me number se wo su no obafra obi atwete ne se me ile no onware me na ma abai sama ba ma ye me hu bi da wo bai fo na me ka se wo hia bonsama one prince prince kapi one prince ye friend kapi o mo baby o ye yi no baby o ye adwuma no kapi pa no muta e friend no wo ye carpenter ni ona bobbo o mu nua na o mu di sigata mu no esa ye covet awona ye enti wo mu friend kapi wa adwuma ba prince anasa kwame yeboa kwame prince alias kapi ai ma eti ba me iti Ashafoni ati for papa bi eye mo de hye mo hema mo sonfo ba akopɛ akosia dem nunkum ubetimi afreme ma akos the queen of the airways me and some na bedwa fort na sia na ba bia wu amaye na ba bia tidy dwumadie no ye akoma mu nsem ewa akoma 87.9 FM adwada edikosi efiada dumienu aba won sema aduanan edikosi nomiensa 12:40 to 3 o'clock p.m. wo how ene wa mane no ene sei wo yire tete wo ukunu tete wo be me bia shobo so be ware wo nenso eduru ho no wo ye 419 na sei ene wo how ne sitie bone bedai ne fa bedai akoma mu nsem dwumadie ne ye bagua wo amwanya wo how no anopmesibe o how bia wo bia no bra akoma 87.9 FM ye wa skwa ye ne kuma se mo ena edi enhwe ne mo ye betie wo akoma mu nsem eye hintasem akoma mu nsem nyame nko a eneni ene oba ye na so wani abre sakrodom ma nya agro wani abre ma mani abre papa cha krodom ma cha krodom no po ma ene ye na matiefo ene mahwefo nyina ya taidi ye tie wani abre no cha krodom ye tie yo ma ko me da ase pa cho be 1 year ni na be ma bi mi hia no ene o ye na adwen se o be ware me o kan se mebre
me so medical wale be me bi na wo miensa wo ja me hokodi oba ho frachi nti mani blaze se enya de se me be bia betwe mpena biem nti me tena se ama be ma be wale me ansama me wo biem kra ma wo nti man ti ase ama no otimi betena me ho a was me di wa chi ache an nti be so ne mbeda wo mpena bia na me se da bi nti ma na ye na adwen se obeteta me otimi betena me nchen ama ne bo 11 12 pam no kra was wonko de wo ye mi de wo mpena me so me pe wawale onya se bia me no betwe mbra me se me ma de ma no ode me hu bi pen eti ma Akoma anti ase ne na anda eti di ma mle bi obesa me ade sase de me pam no ne me da mo kra me na nwula hoda oba ye tete abontena ne wan kra na obekwa me so me nwula da mo nkoda ti last bi wo ho no ma be 9:30 to 10 ne nso jemu wo se na nanti metimi aye aforce wo ne wada na nanti me ntena nso yi mu na me so da betena akonwamai wote ho am de mafemada sa wono nso ada ho nti amachi be 2 eno ofo so me ne me dai nti e ma me bufui e ma ntawanta akra ba yentem se ade wa ye de mani nye ho ye mfo so ni pa nye sa de bi sei na onim se mani na me ho so nti no nyin se betimi ade aba na so enya hwe wo de fache me se me yesa ampa 1 month so ye me period ama 2 months na me se prince se ni se na asie eno so na me sero na me se dia ye die me nya ready se me wo biem aka ho no was me so de ye nyi me ba hu ti se wo yi akra na wo ni akra ni nyina mo ba ko ntu be ma no obo me hu amament mi anye se bia se me se no kra because no mani abresa wo pan de se me nwale ya me hu biem ma kwa mpa be me hu na me ase me yi ni ba me ni akra ni na be ko ai ma enti ho na dana me timu nso no me na mo kuma se me ne be ma ni mi jaye no me enti mi amenti dai bi enti ma nsam dwumadie no esoa enmaso egu amutie yi ene na nakwia ena fe prince alias Kapi ene v honkomo ene atwetwe ye ewa Akoma mu nsam dwumadie so na sadie wo ha no sitie bia wo no se na nakwia de ne de ba ye nyame ya domu a adwada prince se wo ba na fe yesiesie ne nyina enu nti sadie wo so ha no sitie bia bomode a se ubetutumrika na de ba Akoma mu nsam dwumadie so ewa Akoma 87.9 FM from producers I was 0246 824549 0246 824549 and 0553672173 0553672173 and 0246 903987 0246 903987 offer producers here yede ye twafa baby a ya bo ba ye wum nsam baby a ye twafa enya ware mu nko a baby a nti se de wo no sitie bia no bomode ane frɛ na ene ye ni nkomo opasa oba ha ye wo askra ye ni Kumase mo ena edi enhwene mu TV3 dynamo udru ha na wa frɛ Ken Raj os ladies of today don't like humble men like me buga for na wono mpe hega be ma wasi equandem na ya bingi jinyame wasi prince papa ben Tonga mukanin mu prince okay Ken Raj no say small tokro with big problems hega ado okay on de no waka south no na emano Ernestina Asam was very sad apia said Diana was krama ya wobrase one prince no hega ado was massa come and pay the money and stop the wickedness Ofosia edu ahoma was wine die hu be white and as red wine die no be okay was red and as white and as red wine one so the no was okay me that say Augustine Usansa was east nowadays there Tonga not be free sakura ya echa bini was 2,600 Ghana cedis worth of food item on credit like how one day will be sir Gabemo say my conqueror people how are you Agnes Ousa say evangelist Michael Enchi you are great condemn okay Yakwa woman say was a woman I know it's painful but take time and talk to him Yakwa woman is hello Hello, good afternoon, Miniaba. Good afternoon. Miniaba, of a quarter in Masum, our Santaman for Kufias, no tanko. Of a quarter, Mammy wanted to condemn me or so for Nina Nekia, and the media moody, so any pa.
Any about any bear man that make a big catcher. Adiano, Papa, then through Mwaba, and the question would deny. Oh, now, Baba, you didn't know a man in front to a mofo. Will be Papa, the year to ma. We need a deal with play, and only the deal what she will pen or play, no property, and you want to push out the between and one of the Kawasa Mama. It's a 7 month baby will be on me and come without me. Yame and sharp, Papa. Hello. Hello. My name cry. Patana, now where? Yame Adubo, I started dying and cry. The patron that from a church you go down for them, Penny, so much away. Mammy, a family be a young man and find a woman. What are you? Maybe I make a maybe one way, no, young man, I know me and Patamo, winning a bush of 4, or winning the race to be money, you know. Oh, wọ́n pay obi wọ́n bẹ̀yẹ carpenter ẹ̀dínmá 4 days obi wọ́n bẹ̀yẹ ẹ̀yìnmẹ́sì ẹ̀dínmá 3 days 5 days ní ọ̀dẹ̀ àmàlà ní ọ̀jọ́ mi yẹ kọ́ ònyányé mi yíyẹ láti ọ̀gá ẹ̀kọ́ yìí à agbẹ́nà òhun wà àwọn abirante náà wọ́n ní dúkọ́ mọ́ ní yíyẹ tìmọ̀mù ní náà wọ́n ní dúkọ́ mọ́ òhun à ẹ̀nà àwọn fàáṣẹ ọmọ àwọn àǹtí náà mọ̀kọ́tẹ́ dání mà náà àwọn fàáṣẹ ọmọ tí náà mọ̀kọ́tẹ́ dání náà wọ́n ní sẹ́bẹ̀ tí máa àgbára wọn ti kiri sílẹ̀ ẹ̀nà mú dúkọ́ mọ́ wọn pẹ̀mẹ̀ náà èdè tó bẹ̀ bí ẹ̀ ń fanyẹ́ wọn mọ́ paa àwọn ọdẹ bí àwọn yàgbọ́n ní bọ́ọ̀mù firi yẹn ní tìmọ̀mù fún ẹni ẹ̀ náà má káàtó ní ebi ẹ̀ mọ̀ sáà ẹ̀ dá zẹ̀. Sorry, Diana, say, you message about St. Marcos. Please, I know this man was swimming in Bemen, the Bano or the Frachina, Senior High School. The minimus what they are called. Hello. What they are called. Marco. Yeah, Mira. No, big of Fuina. He got a John Boy, video to Kuna President, King Robert C. Mupajuma, a jump of 5 hours, a clear do Mr. Douglas Yankee. Mama, yeah, make can say. Ejina krubia bebre no krudu do na alcohol mo na ye hofo na wo wura du se duma e ti oba na so o ye hofo nti abro na wuri je fi because hofo de e ko du krubi ye mane no o me nya be wa mane nya na ho kakra so hu na be ma wo ta wo se do ti se ka de wo ti ko to mre wo ye sei o pe wa je mu ti no obre na wa se ma wo wa nya ma jane jabo su ni nu what's our Busuni? The Capra Mao, and came back to the mamma, young man, and more money now, man, because you don't hit and run. The Bama, my own son, I said, would you look to the Alabama and Abama Compana? Ah, Bama, Sister Miller, Obama, Aqua Chamberlain, at the moment, what's a bosom media? Yes, John, Granada payment. Nyame ensha papa me dofo bi wo se Marcos sisi ame wo Continental Supermarket e wo KNUST na wonu etie program ne den Continental Supermarket KNUST ye hwemprose ye dam wa se hello Marcos yo we din baby afrefre yo ola bo alazon ko ni pati ni metia se ni tia ni ya ko be ni de fori na nyame ensha wanrabo ya me ni radio ni dia to ya an ka ta ya mutu me ka kakra afa akus ne kapi hu se sana mano eya mafadi titi ku asi kakra no 87.9 nje mo twede e ti ni fa no ye be ma o be na juma ko so be di ko so be di da mi so ye nipa so ye man na de mama nti akuya ko te wo na onfa pedamasi nyame onsha papa yan share that say Marcos this guy has disgraced espa epia will kill prince today o nyasam ketu hello Bato Mikia Bato nya Robert am gasa tu ko kiukaza Robert ani amoni na sadodo dibi amoka yefra ayana mu de Bato aba Robert no mu de Robert so ay Bato de normal Baba akujua mimi abe mano mesiano na dauruma ona mechono onje ipano wokan no ojini funse ni ya tu baba bia na meti mimi ya mebra mesofu ni bibia ma de nya konda mo nya ni se so kete we ba mama we anti atia mata konda mo ke no nya tu ona mechono because the man de no no mo tira ya to ba unye tu kwa no kwa dia eni je wo chi de bia ti metramo mata konda we de wadauruma ya no apa na wasa acho wana sema medase
Yeah, so yeah, that's it. Papa. I sister gift in Yamisha, no auntie and cano. Wakasa sound Emma. Or see, it's good now. Yamisha, sister gift. Hello. Hello, mommy. Yeah, good afternoon. Yamiadum. Media ni Roman father, Richard and Chimmy to me. I say, mommy, my boss is them. I find that catch my son to minister any mayor. After the first day, entry, mayor, Metiano. After the Metia, Swami, MP, within Chakachaman. Mommy, my catch you. You see the program, Kate or kitchen, or move beautiful, who are to me as a D&D. What that way? And as I just sent to any gambler, so they don't do our team. Mommy, I'm more about man. Mommy, hey, yeah, a man, minimum the crew. And member, I say, Master Crew. And member, so I bounce to your money in the hot near see a fat in the Quasifa. Say, see a bear, my own work, also have to know about Bana, the father of Bana Papasu. And then my young Munyabatre. So a man is to tell you, who could them up? Who could them up? Then more reformers, no more to say, no more did them. So I'm also more time on me, more cacra. Then piano, there are some number to no more Munya. Yaman and yes, you won't pay to be a transfer for about nothing for nothing. Come on, and put some of my family. Yame on shop, Papa, Emanuela, or Marco's great family. So, what's the prince is a playboy, pa? All this money can Prince pay. He will run, no. Emanuela, Obetia. Hello. Hello. We didn't baby, I'm free. Yes, you. Me pacho ye bra kondem asem na okan ye freno ya betre na so so we fa ine ga sister e ti na dan information na mo hu na ana me do ane ti ne ma bi wa ka se e bi ana ni bi anya bi ana hu ni so ga mi ana se bi abato mu won ti mi ti kondem ye freno o bi ga ya betre Yame on shayan kwa foforo so hello. Metro, why? Your mommy face here. Hello. Hello. We didn't baby a free. Okay, young quay. A Bemano, what didn't think you now to? Now, Bemano, when you need to be open my life now. When you're not daddy. And you're not done what I did, Diano. The man, someone there now. Then, also, Scarintia. It was a man with the power. It's a Catana, or you come out that way. I want to grab the Mancata. So I'm a movie the family. Yame on shop, Papa, no drink chair, young for frosso. Hello. Hello. We didn't baby a free. But on me, friend, for grocery. My name Quay. But if I come with him, Ma. Hello. Hello. Safra from yeah, hello, good afternoon. We didn't be a free. That's because it's free, cuz. Yo, yeah, Quay. Hello. Me pacho yeti one uncle. Me pacho obano. Emano we say woman chia obana bo ade so a opema. It is they say obano ntimi nya adwuma e say. Wa mani tifi a wo hwe le ba ma na e say store bi otimi bie mo obano otena no de hwa akora no. O say mo giska obano so de be ya adwuma mo je ma obano. Damat. Yes, so yeah, that's no adwen kire. Hello. Hello. We didn't baby a free. Me did Rabbi, me kasafi de manaf. Ese ma je ti ole say. Ba ma na nyame enim ni kwa ni pa boni ni pa. Me woni say the ode abe we baby o boko bia woni obi wo. Eti ame bo na Monday, obedu on mama mummo no. Because the ode aye wo de yam emaya sa. Ne we kwa no ode adi no. Eti oba wa wonde no. Ne de aye ni bia no. Ena mi ni ama no so ya de atu Facebook. Ba ma no ba bia obi a enim ni bia no. Yo ni na dapen bia onyi ni to. Na mo ntwe na so. Nyame on show eno adwen kire. Hello. 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 Me pacho eya mentie wo ho wadawroma. Hello.
Yeah. Yeah, so. And I just made a word no. And Cassandra, the Emerald Day, Tiani and Napon Papa. Marco said, "You may share also put labels in boom. I mean, share over your phone, na me ma yenya ba ajiwa kafra kakra. E can say, and the mona yenya be my printing the tune, the question I ask system. Steady a train CC means a man no actually say, a choir would give me a course fast, and I said, you are fast, no. I drink a shell the dada and 2 tomano. Now, what didn't phone so to be a said you about you are a secano. Yeah, it's why I could be 7,000. Or man, the Tonya, no man and Nanya, now Omo de no way I can kill more. 10 years by year. Said in 3 years, I will be a case answer so the Nina Sunji. The son say, a system say, as a body in Africa, TV must have been 3 years. Now, do I put now you didn't change? But I wouldn't say, now we didn't know what that. Now, what's enough from the Fenêtre Council, now that council, and what that council, method in 3 years, I'll be man bomb wine, attack canoe. Minister and Nicola Trejo. And see, the dear prince will be a Roman when I had no mechanical. Marco Yango Pony when you. Yami Oshao, hello. 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 Yamwa, would any baby are free? Hello. Would any baby are free? But I'm a African, so. Yes, you are a man or a coffee, and a man also so who told me the home. This is coming up there and go to I'm only someone. 7.9. He almost won't tell me. On shy, you go for Frosso. Hello. Hello. Oh my gosh. Yeah, me right here where we are. Hello. So, about what's the thing now to go the man in your ground, who is our new home. Who can I say, I'm not just you? As if you are I'm here. Who can I say, I'm not just you? Or 4 years from there. So go ahead. Who can I say, I'm not just you? You should not be do I know about those who are there? There's a typical it's a I don't know what just yet. I'm never telling you. I'm not talking about I'm not teaching you, sir. There's never good job yet. What the fuck? This is a little bit of a go bomb because I'm managing them. I know that they also do work. No, I can't. Nyame on sharp, papa. Yemfa de chat or cry. Hello. 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 Good afternoon. Hello. Hello. What do you baby from Pachoma TV and as a radio set and microphone? Mama, Kase. Oba, apeti, taxi driver, Elias, you be the Yanadi. Ma, I'm making Linya Beman. My man was to remove a man for a serious shoe back and Papa, almost only once to the get everything come over and someone I can't understand when you get our aircraft. Or see what they say, to come over in Bama, who say. The banner point Mamma means in the Tana to the it's me about 1 year power for the engine home for the man that do, and I am in the Papa, the same series. The box I could bring out and said, I'm rolling. Mamma, Miss I will be ready. Hello. Hello. Institute of Business Management and Journalism. Mr. Bomodia na Bribia MJ, HND Communication, HND Journalism, HND Radio and TV Broadcasting. Ma English Math Science, Economic Social Studies ni no. Channel so Emma Mr. Remedials. Yeah ewo and entry requirements no. Levels ni na Fabra. SSC aggregate 24 wase 36 ni no. Matured applicants also 28 years echo. Bomodia na Ebra. Yeah forms ni ya 100 Ghana cedis.
na sawoba Kumasi City campus across from Yabensika from Yabe NPP regional office Sawanya Kusini High School and a new campus no amount from hospital Barikasi Road with your 0542 170510 0542 170510 Oba na also yaje so na Joseph Fashion ono ena eheme atade enu ti jo obepam atade e dia show fe kama freno e was 0243 433 465 0243 433 465 Josephine e wo bom so oni meet me there sports no ena edi ehwe ne mu frene sesia na wampam atade show na yen ko YouTube kakra ne yen kwahwe yahwefo Emmanuel Adams awoso Tinatiwa Owusu awoso Emmanuel Lina Esioko awoso esaso ena Matilda Owusu ansa wanoso awoso Angie Passion wanoso awoso Majori Akwa wawoso bi aye Abigail waso Joshua Mensa wanoso Dina Dako wawoso bi Benedicta Agbaglo onoso Nacha ewoso Kodem Fabi Brena Yanko me honorable assembly member Pachina number 2 Alex Donko and the crowd with me room one and a wife and an ba me mama no prince friend French man and afi offer how almost for you media ni agro cry yes sister Benis Bobby yes sister Benis Bobby ye chiao pa na brother Emmanuel ankra and say emfa sa enche emapa Benis say wo hwe adwumade no yes sister Beta Germany or program no so Josephine ye boa ene ya boa hema Josephine ena ya boa hema mo Italy omo so mfani agro IBM filling station page number 2 yes sister course ena afi Labien hotel page number 2 hotel papa be dia dadia e wo page number 2 de oba so pe Labien hotel anya sam ke to omo bie mu nya agro ena afi aboduam South Africa yeah aboduam amisa no pa na do ya oboa amanfo nana sewa bonsu wo Belgium wo so ye brother free fa no yire adwoa jamfua e wo Hanover Rade Ishra Mopa na fe Dr. Phyllis edu say down so US abena say wa UK AKS Shila oboaye papa fe mami efia cha me ankasa masse papa o trade obafia me chia wo ye pa afe nana kwasi me designer o ma me Italia na akwasi ona me nana junior condemn no here ma Doris I mean Shamo Pizarro Nikita and so London na gaso filling station gaso ona ye tofu papa France and how do you do half a house am we biem den man na unim say I was how much bia from 4 o'clock to and past 7:30 on my breakfast on why otaya pa oh yeah on my breakfast ube tea ube coffee ube cocoa bia from 4 o'clock to past 7:30 driver phone nyina fo ma nkyere ho wase kwan so be kwae nom ne ade nyina mo mfa ho ubuye and what you breakfast oh that's so brother Emmanuel what the good customer oya adwuma no ma ne what the good customer nyame ne mebua for information center abinchi betmat saloon yamaba wan wo fefo wo sokoban ena nyame na ye information center wamo so bia tum nyame ne mebua for information center wano so ebia atum Pastor Julius ako me ame bra Samuel Oben ewo kwotwiwoti sanso na Mr Cassius osai puku amanten na oye former DC and oye adwuma o middle belt ono so 8 year me mamie no bi na ewo Belgium sanso na Joyce nso ewo Belgium ya abo amadu nso ewo UK omu nyina 8 year mako nze me mpai bona me no kuara no ya guso ya kaja aguma ya so ye ya na bi mo ho mu busa pastor da so ye mpa ya so ye ewo Assemblies of God of Patas nti se bi obi ba na ohia me number Friday we so na watching all night obetumi a fresh 0547 853640 Pastor Julius 0547 853640 nyame ensha papa akria free Emmanuela Stella Boatin Dina Dako Lucy Boache Rebecca Bonzi Efia Anowa wamunyina ewo YouTube amoshaye True the Love True the nyame enshamo aye Abigail nyame enshaw Yvonne Amen nyame onshaw ye Alexia Zion Kenneth Atik wanonso ewo Facebook Esther Kombia ononso ewo Facebook
wɔhwɛ dwumadie yi live nyame office mo so na ɔhyira mo yie papa na Kofi Ampafo sister Evelyn Danso ne mma Raya ne Pearl sister Sawa Germany tafo mame sister Hetty Pakwasi Nana Poku ane na yire Nana Menyako Dave Joe Amankwa Osa Big DJ Gangandwine sister Amawa Amsterdam Priscilla sister Georgina Jimai Makwe no mono jefua sister Diana Naomi wo Italy Nasa USA Eric Obi Jumo Joseph Wahima Becky so dehima Collins spray ya dacha yene junction ena ora osai ene no bisam what to say or Canada nyame adom me hoye me se sa wo how bia bomodia na efre 0246 824549 0246 824549 and 055 3672173 0246 903987 producers numbers no me number 0245 301462 0245 301462 me number Condemn TV ewo YouTube open cranshasem open funny videos open preaching papa ye mu akwankwajem ni nyina ewo YouTube Condemn TV ya no subscribe de wonye bia fotusem bia nwum bia wo pa bia no ubenya bi e de efri ho enu ti bomode na subscribe na bre bia no wakoje afotusem idin e de Marcos menema badwafo ha ene ye de akoma mu nsem no ebesie nyame adom ochina de eba no e chen de ne ene nra wote ye me producers Ann ena Ishmael ena Fei Beluchi ye Mr. Paul ye ena nana yaw munyina ye twamprose nyame enhyamo ene momu amode boa madwumadie akwankai wo a wotie ye nyame enhyira One Ghana TV One Ghana ayi onogra ayi we Jeisikapa nyame enhyira wo hwe adwumadie bi eye osei krom TV boss me twamprose Kings TV Boss Mitra Pruse ena yani ankasa onua TV media general Mitra Pruse nyame yadom ochira yabese atrase bidin Marcos yadom ase ama monitor enya